atum ye yo tententu banfo enanwumire ya boyen tabam Sompa Asem Mpe Nipa ye boyen tabam yi ye nam soro ye nam fom Sompa Asem Mpe Nipa no babia na sisi sam ne apo menteme ho ase eno na odi bedan Sompa Asem Mpe Nipa ye bepa de poma sibire na ye de ama kama na wodofo nanwumire aboa wo pete wose menka asem kyerɛw na wo pete kokosachi nyankompa sachi no na asem na meka kyerɛw enanwumire yi kokosachi se na butrenti sabia kusabia nyado ne kwasia wode epanyin kyerɛ na sadia makfo se wo kwasia no wode ne kwasia epanyin kyerɛ nanso aboa wo pete se wode ne kwasia ebepanyin kyerɛ ampa ebi afa na botre se wo kwasia sana bi afa wabo wo pete nyankopa sachi ebi fa na botre se wo kwasia na ni nyansa wonim de amanfo enhunu ye nanso aboa wo pete se wode ne kwasia epanyin kyerɛ wo pete se woni obi anya aka o nyankompa sachi wosi woni obi anya aka na wono de waya atwefunu nanso me ho ewo mfaso saa no pete se menka nkyerɛw nanso nyankopa sachi se aboa wo pete se wode ne kwasia epanyin kyerɛ asomfra karachi amu akwata na bisi aka fanta from bema no hey agrone form adigade abakate kumasi dom wakami kokotema mini wase abetie esija so sikofans wase sikofans ideas Sompa Asem Mpe Nipa no enanwumire set no aye yirade aye beko ne yade akoye nim keteke no baba betu nonso abapa wosima edu enwotwe ewo Sompa 93.1 no for me catch se bronya boso me etoso edu no ne da etoso edu enene 10th October 2023 Kuropo twedia paba sayi adom ono ene boss hadaway enya asem ketwa kra dodo no na atwen yen dodo na se Asem Mpe Nipa ebono so ekoni no duso a adagye enipo so ewa santimempa Ghana eni wiase afa na nyina yakọ Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ya subscribe yen share afufro hwebi wontie bi emfa emfiri ho YouTube abogafo ade no saa na mefrɛ no ya subscribe na ya share na afufro hwebi na wontie bi emfa emfiri ho Twitter no Sompa TV Sompa FM dia santeman ajatum dia totuo no a etwai dodro bibre Asem Mpe Nipa yaba na yaba ene asembesi ewa santemam enya asem ketwa nene ye wo bi ka ye wo bi ekyere de mayetiefo ene ya hwefo nyina wamono asamwa atrase odifo Pokobra David waje nadwa ohne yire mame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia aje nadwa na chief executive producer emadwumadie bema wusu kantankankan ene wabodwuma ene wabodwuma papa wase ne stories na de ohwehwe ne miensa anti no felino no de ba kwa him sana sese ne strategy wafa no onu aneka eno tina so be feli pa de enya dwuma wase sane nsa wo kan no pe na me da form twetwe was ma sesa me se o eno ti ya de ko akoya nim eno ti yes science no na yes sanwomam was Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman ajatum banso ne de hye kwaku yabo eka producers no sa ena Kevin ajeman opambo wono an di bon community chief die fruma de emame na ya mensa Abraham Paduana ba okoye ne papa ye nyame ya domo a wo kyan de mogidie se wa humi bi wa ye bi eye fe na watwa so abadwuma ti ekena obeba adwuma amano aye fe okọ MC awa emrantie we adaroma na social media handles Facebook and YouTube and Sompa TV
de Ghana fo nyina jatum Ghana ha Sompa TV ye ko bebia wo ye ko bebia samrantie we adawroma na wo hu ye wakasa fo nyine so David ene Obed omo adawroma na wo hu ye Sompa TV na wo ko MC ahwa na nwumrei no ima ebodwuma school fees ebodwuma Rasford Sompa adidie omo nyina ka ho na eso na ka kire obi agora ni de sheba no omo nyina ebo Sompa Asem Mpe Nipa chidom enya asam ketu akra na fronders for man no safo anu omo maka no se nyina ya ne wa ho omo nyina ka ho na ye ka jagum wo Sompa Asem Mpe Nipa anoti asanteman tidy babia ko akonanim Sompa Asem Mpe Nipa kofro bofom pa bema asuketu am yipa bra ni timfo so me na me tia dwam di Asem Mpe Nipa ko bose asase so omna samwa bibia boko de for sure bema nyankopa darom nyame de ache ye okay na bena ye ko ye ni mu ano no ya na ka sembe wo se sikofan ideas yes on kam konkonte mamini o se abetie sija so se konkonte ni yesam okay na abetie ni de aka abetie no na ade nsuo no na che se frappe na adane abetie ba ko se adaka ofosawa o se adaka o na se wo to na se mogo no wo ane de eti ya ba o se Asem Mpe Nipa no professional nani power nani okay o se nye kwawura Asem Mpe Nipa na edu sa mese ya na amanfo bi adimika se first we say bi ba na e frɛ no Rosalinda agidi pa minim se abrati abeka me na mama nyina timi pontam sa ne si Asem Mpe Nipa yo se obia wodwom do one store o pese numere no den otutu ne store no pentem ko ti Asem Mpe Nipa na ni made o mo so mo pepa afutu se mi obia na nya bi eti ono de ono no se obia wotiwa wo se panini ni fie bia obenya afutu obia no ana wonti afutu da na woni mafutu no wo se Asem Mpe Nipa dura numera afutu no ana wode bone bra enunti Asem Mpe Nipa ye ko yanim but ye kan ye shate for abose ye be ko yanim saa nyaminti inshallah ye be ko yanim saa okay ofo me da se okay odifo po kwabna David David ba bibia bako nyankopa dawroma asumdwe wo ho boni bia nsi okay na efie ha na ane ahayede efiri ahomache na popo bibili na boa anche na mfra maka ma bi boye eti atoma bi se nwumre se na efie ha esa so yehwam eti yedam pedinfo ase okay se o mama ha yehwam se mika wangu amehu bibia eti bibia boko boni bia nsi titi abla oyire finance akofa yinchi enti no yamfanchi akese mpama chief executive producer Maltrawa Media Company onimonyam for Blessed Foster friend of panyina no program bia ubo program bia chidom na ono onyanko ye Joseph Sompa Asem Mpe Nipa pon ono be pon da commercial da busebusa ne sembe e wodwumadie we so interview do ye keka ko bronya no mebo na mane frise ubia sem ubia ho ekwa bi so intime busebusa ne nsensem ba ko mienu bi ama watimi ayeyi ano kama wadi ka Asem Mpe Nipa yo no ane dia na nansen no Rasford so say Asem Mpe Nipa ne dia as Rasford ubetimi ato Asem Mpe Nipa atua Sompa didie no ono ne bi na no kai Sompa didie say Asem Mpe Nipa wato na mebusa ho asem kira ne bi na no grafise say Rasford ato Sompa Asem Mpe Nipa dia say o twa bi na me ne nam no twa amo so Osene oniaso wa onaso nyina do nyina na mo this week no so be say twa wanya twa bi na da to Sompa Asem Mpe Nipa ano so la kabita na chimu bofusu no se na Osei Asem Mpe Nipa wato Osei Rasford no me wan fan krata bi antre me so frin kwaze ba ya oyira ya Dr. Silas den ba yi no me adwane di anopa ne adwane nyimre Sompa didie mi nanam kato me adwane di e kire no san ko na eye ka ni so so beto a me gini di okay o ka so beto be gini di
because I don't know say boss obema S5 abe aduane awie bia it is Sompa didie no we very very good interesting Sompa didie we very good mind and to uta Sompa ono the document bi ajo se cross say me be chi kokko di amana se on fa aju me man kokko okay asante doji kokko fa ai o so for about to me ye Rashford overkunipo na obrana ho ase wo ye adwuma we very good wo ye adwuma papa ma metia bibia boko de Ofoso be ma Nyankopon adom so fa ne aketua penti me de me ho ye pa chief producer na wa obeka se na ni ba ko henhe mu me de bibia chocolate anti ye ho ye na ye nchia Dr. Blessed Foster so foso be ma wo ye adwuma na se wo nya panyi pa bi ma ne tai wachi sa na ya na omu aye du kasa kura kasa wa kokodro mu nti no ye na one mpanyimfo nyina ase na ofoso be ma right for the ase oya manani atra na ni nton once ye kasa no wasa bie puno no asa be ma yetu asa num say ya kan ni na adwuma no so asa Mpe Nipa ne dia asa wato atuaka na wo betimi ne panyi yako na wo e dia ko so mpomo na misu ni bra me kaso owu on fa me nko ofoso be ma chief executive producer the matter one media wono so chief producer was aye staff onu aside director was aye staff and now no ohu nyom answer na awia na nyom bi kwaso na me mete wa na am say that time you dey nyom me kwaso dey ho na ebo nyom ntimi to me kademani e be show studio aseno me ba na director one na tie fidie na chi a just wo bo nyom na ni age se enti no obo adwuma ye na se na said they will say ye adwuma no Sompa etiefo ne ahwefo nyina so eda no wasese abribia no wo ba se ya o ma hu se wa ba ha se no mo se ne ma bi wo hwa ya na nkoso nti wo ba na obeya anwum sei wa ma ha se no man ka me hu se anwum won se wiade ya na sports no hye ho wie na ye de bibia hye nti no wa ba nti e bia menim se se na wo de aba ye be hu nti ne ye ma ye tiefo nyina adwubiem ye na wono mo ase no ye nka nche mo se wono mo ndom ye e wo Facebook wo Sompa TV Ghana and a Sompa 93.1 YouTube and so Sompa TV Twitter Sompa TV /Sompa FM na somewhere ye ben Kenya person TF online so a www.sompaonline.com so a ebusia won sabeka won na ye 10 uso not 10 da o 10 10 10 and the date here 10 2023 in the 10th October na yesim nti no date we say be share biem a minya show say be share biem wo wi asente no ya na nyame ase be denza de ode abedu ne yani so nti foso fa ye kwa na ade hye no etwen wo foto ne enchia diaspora group no enso nyina okay anti baby ya keka kono ya foto semo ya de ebre wo no se sigina ye papa make good decisions na enano sa gina ya na me pese wusie no me pese no wusi no wo wawadiem enne gina ya na me pese wusie no sinu wo wawadiem eho ene ne mi be gina ho na me de afutuo keteke no e gina enne pa wonderful na semu make no make good decisions to sustain your marriage sigina papa na wawadie no enkonkai sigina papa na wawade no entumpon wadofo enanwumire no awade metaka na fidie we so sene kwa wade na yekukuru suawa ya na ne so edrin ye pa se wo kotwro ni mu a adibon fitiase no krupo twedi ampo wono akra no na ohyehyɛ awade marriage was instituted by God yakopon no ankasa na ehyehyɛ awade eno ti sɛ ye ka awade ɛyɛ ade bia ɛyɛ kama ɛwɔ wiase ayewe a wo bia ntumi ne menya kyinyi enanwumire yi awade ɛyɛ kama papa na mpempi no ya na ye tai ɛte asɛm bi efiri ye mpanifo tɛkyerema so sɛ usuro awade gyaye a unya awade papa eno ti wodofo ene asɛm a meka kyɛ onanwumire no fa bi bo kotodwem na datia kwama bi no aboa wo mpratwim na aboa wo wawadiem sempanifo etumi esi nkonwa
ema yeche oba awade de ma bema de a na awade no sabia ku sabia nyado eyempanifo ensa ehase a ema awade no ewiem die na emfasode ben no obi beka se yenya firi awadiem media na nwumrei masem ameka kire adasane se emfasode a yenya firi awadiem edoso ye pa epapie no ya na manfo do mani kosa se awade emma bebem na ye ka se behind every successful man no there is a woman na ese ugidie pa efri se ade bom fitianse no krupo twedi ampom odikambo Adam enkoa no odikambo no na Adam ena ka kire Nyankopon se enye so ono nkoa ebetra asase so empo no obetra tromu ho ene obo oba eka ne ho enuti ena nwumere di ama me kasa ya tenten se gina yesie bai ena wusie ewo wawadiem sai ena wo sesa wade na kwakodro ama wade nim aye dedede eduru baabi a awadefo no se enkomo ankasa amubedi no wabrabo no eduru baabi na enkomo no se sizi pe na ama enwoma bonsam anya kwan ebofa wade nim enuti sana yesi ginaye ewo ya wadie mu a wodofo yesi ginaye wa bra ye ware se awadie wei ansa na beguo no agise yewudem saa na yehunu nansan ya na se yesi ginaye se awadie wei no empanifo ehase na ye wona watai awadie na chi enunti entambia wadefo na kan se awadie wei entumi enwuda till death departed enunti ena ginaya wusi no awadie mu no se ubekwa ko wanim akosi sa awadie no baako ebefiri mu akono ene saa na da so etie wa bra ya hyeka wana senya saa na tie nansan dia edie be poten ena mpempi no etai edie wade guoba anoti se wu sigina ya se one wodofo ena bekwa esen akoduru wa bra asem anto dade a adenti ena bema eduru ba bi ofa na yirachi oba so ekofa ne kunachi eti se wu sigina ya beboa wode a enwoma bi ebetumi ama abufu aba no na watwe ho afirim sigina papa ebeboa wade no enti wugina si a wusie ne se nkoda ba wade mu no ewo ho kwan se bema wo hwe wo ba kama pa orofo ye sigina ye beboa wade no se ye behwe na ye nkwana nyina brabo a ye bɔ no ye betumi asidan na ye de ye ma enso atumi atenem enoti se wu sigina ye ama brabo no dia wodofo ewo se wo hwe gina ye wusie no se umumra so na awade no ebetumi akotote ena nwumere me ka to se awade anukuradie ekuomu pa no Yakopon ensa ankasa ewo so enoti ena awadefo bi wo a wo monam a obeka se de wo maye nwia no de bi omunye nwiafo nukuradie ene nkomo ekoso awobi anim obi a secret ena de ba na ehunu awadiem mo ba fu yin bo so bi de tete oh ya na abrehu obrade Yakopon okokra no abutu no illegal cause ya sem eduru baabi a na ama awade no enkomo ne mframa na ebo no eduru baabi a ya na enkoyie orofo yensi gina ya ebebo yen ewo ya wade mu a yenhwɛ sɛ yewu a yebɛhwɛ yema yenhwɛ sɛ akohuma so ebekɔ so kama eni kwan sɛ wodofo bema wunya sika a utumi edetete wo yire o se wanya sika wanya dwetre bia kura no eni kwan se odetete wo yire onofo emfa sika entete wo kuno oba na abrabɔ no se mo aka mo ho bom se ade ba akode a
ɛwɔ sɛ mu bibia no etumi kɔtɔten ɛwɔ sɛ bonkum hu die nifa yɛ na nifa so ahu die bonkum ɛyɛ na futuo no kɔso saa no amanfo hopo dem ha no krasem ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ asɛn ketewa koraa ano ti wɔdɔfo sɛ yɛsi gyina yɛ wɔ awadeɛ mu a ɛwɔ sɛ yɛn kɔmɔdie ene kwanya ye ne yire ene yekununom efa so tifie no etumi eye kama ema wade no so etumi ekoso mobile phone no na sese no ahwe yi a ebegu awade no bebre Sompa FM enuti se ye ka sa wade mu dia orofo ye hwe gina ya yesi ewo ya wade mu ye na sayo eba mu pa dia ebema awade no akoso toten efrise se ye kan se awade krupo twedi ampon no ankasa ena hyehyɛ awade dia na enipa so agye atum ahyemu krade a duru ba bi a yenkwa awade ma no ye de entokwasem matiu makau enni nyina yenyi frim na enwoma enkoso toten amanfo bebre so ne menya adwene na eso so no yesi gyan papa ebeboa awade no ene anwumire yi eyeme modofo pa Osei Aboagye Oforisuo Nintin Oforisuo Omra Samoa Oforisuo na de bia utufu na de ale na hosisi na ena futuo no eye panimu bi na de ma se mi fa futuo kan se atse wo ase wani agye se mo ni gye na me so mani agye o mo na obi a bodin na agye bodin se me kasa no amanfo bi hwemanim no mo ba bo me bi ba wo mo nsem dem aye no so ntino ye nu 200 na ka se wo hu nipa ko ebi kura se futuo we di enye de mo ye wi an kiki ye wi an ba ko suspect futuo we ye kiki amre yanku yanim kaya de commander men frem sa men jaja mo program so futuo ye kiki commander jaja o Oforisuo bema aya ana futu sem no ya baka nse akoyie na kwan bi so no hanipa bi nanso wonim na wo ka sembi ya mama ncha kedu be ma adama babia wo bia agency ana kedu agency kedu gas agency ya ncha kwadwo space ne oyibo national no mba betutu ne Oforisuo ena futu sem na wode aba no eye wo kwan bi so te bia meka sa asem se ya ware wo Ghana ha no ye fa pempa ebesi no wusi dan no obi dwiregu wusi dan no na obi dwiregu be ma bia benya na kasebe na dwini timu pone se obenya oba papa no ne na bobra oba bia benya ni timu pese obenya kru papa no ne na bobra na aware mu no wo Ghana no ya ware accident nko a denti na meka sa na wo ka sembi mimi mu de meka ne se wa ware pa aware ye mimi nka na aware ye meka ne se me ma ware ye begonya ware bia na ye enya ware bia na ye etu de wo ware ya na de show me ma ware ye kata show be ma ka sembi wo se obetima ka se ma wo ye ba otimi ka se wo ye because obi de aba ene se kan gu ni maame so ekoku no enti wa ware and now saka ba ku bi se mpanifo se usura wale bone a unya usua awarjaya we beka ni se wa war bone a wote ho no se usua se obejaya unya wale pada denti na meka sa Oforisuo obi ti aware won koyie wada so te ho wada odo be mai mia no obayi mia no anu enwi obeta so oba ni so mu obo na papa we Asem papa ni ti sa wade wote ho a wusi dan na ba ku dwirgu ene de ne yeye ne ya warem ana ne fapem ede be fapem be ne yeye Oforisuo ye wasante akwampo de ya wade sem no atom ma bitim se oba kwa wade a
ne wonya ka de onfa mani kunu no onya de onfa nkofi na fie ne he ya sa ka se family ye me ne me yire ne me mate se dada no wusu kan oti ona ka se aware family ye me ne me yire ne me ma me nimi de opese o kire wa ukro ya se family ye me ne me yire ne me ma wa kro ya nso se abusua ka cho se okwa ware ya unya se ka fama wukunu na unya de fa bra ofie ase chese ade ewo mu ni se pe fapem papa de a now your ba ana ye bema na wutie ye ne a de person ka cho se fapem papa no wukunu sabe okwajeje Brazilian head baye de ho ka nte se na wo di bre wukunu na dwuma se ya ana wukunu e ka da no so na odwane ya wei e fapem papa no ne fapem papa o wo baby na ninjo ha wo nonko ade bia sabe obo ho ka aninto ha wo baby ni more wo hyehyɛ ya ade chi ya na akɔ fufuro na wasan akɔ tutu asabe ukun obetima sidam wadam wo baby ononko anu ni jewelry box ye tight ma adan fapem papa ben ya basre asama ya kan na ni bresam ya wade ha ubetima kwa wade bi na me da bia meka ofosuo atade a me se pam se wo de kwa he ena me de kwa ni pasu ma se wade majai because wale bu akopam atade kwa sa ware na wo kɔ no se wo kogwa nkwase awu enyu ba bia na agu oba mpese be matia no ye tia se buro ba o ya de a sebi enkofa sem papa ma na me meka se me kire wo Ghana hapa no emani bi ma yo madwen se me ne wawo chinchina twen se esese wo obema no na take responsibility e wo fie unko a dabi ne fapem papa awade fapem papa no emu mienu na noso obi obeka sesa yi no hwe ofosuo uti wiase ya na ese awade ye awade pa ye emom de wom se sika so ye na emom se onya awade pa na fapem papa chi se wo ba ma no nya wo ba otie wasem no respect no boaw ana benya fapem papa wa nya fapem papa na so ko nya wo ba 7 preduasa ba ma 7 preduasa wo nama bonte fa potoria kese etwi mako tonam guso yamade de huoi poku ni etwitwa ni pem busasa ne ba wo fie no kohwe ne ba dua ne so enamba na da so ofoso edu tema esese normal balance ese normal madam fubi yaw me kan yaw no hu nipa kro me didi ba ko no so so amekofia ahwe oba bebo me pro aha me wonu nko ani mobile phone wo kodwala so de hye socks ba mienu da ko hye no wodropu adentra o baby su betima e da hadwen sa ni kruko dwan ni mobile phone wafa ni wo miemie wo pe bibia hu Sompa FM ti de bia ni edi entamu nsam de bia me sa de wo he me se ma me ka sem kire o be ma ne te o ba ne te se se bempe so so nyini ni na de bia wo pe o fefia wo banwu nsaman de bia be di mu ntam wasam fa pem papa bai awade bi obi awade bia di omunta na kra anadwi ya fra busua pani bi ya bona bomo abusua kwasi ne yire ye be di omunta mo wo ya awade fa pem papa ni obi so ne yire mu obo na ne mate ho dada guy na no ba ku bia me hwe ne a o kuni maame akra ne se o escape ni maame se on pese o se dada guy enkuma ampani ampa akra na nwane o kuni maame enkokoku akola no wo ya se wo ya fa pem ena me ka sa asemu awade bia oba wade so ye be ma yo ba enya wade bia na ye kasama wale ye okay kasama wo ye fa pem papa no ene de fa pem papa ne se obema wo si kono wo si dane kono na o yiri free noma ti de bia kumasi edan mu atenatuo de bia na o yiri edan mutima mu si akono na o yiri de bia yetu na ko ha da foforo unko so da fapem na nya adwuma da ebedwira gu obi awade wo sika na yiri ho atete aye basa enso kwa bonten na ko hwe kakabesama wodi na bonten a
obi ma ho basa obi ne ma ho basa enso sabe abanoma o hano no de bi otontale kofi o we fa pimpa pani mo me hwe no ma bi say ye kan say nti de bia ye kase ye se usa usro awale jaya usro wale boni jaya unya wale papa awale boni awte no ba modi ne jai na obekọ na obi gina ho na okonya wale papa sa ye kan no na nye se usro wale no na wale bo uja so na ukowu ni mo wale boni abo ba ne hawo be ma ne hawo wote ho jai uba konya sebe uba ko mita uba konya uba pa ufa kwamana na enko yi a o mia o mene no donti wotin wo bi se me manti me pese me wa awa ma me nka sem nkyerɛw ema bi o ma wo awa na nya mo foto wo be ma one ne wo mienu no be ma na so ne ho wo tu obai se bi kwasiase atem didie da jojo wote ho eti se oba ne ko wo ba bi fofora ana wale je ma ko wo ba bi fofora na wo de ne ho a ko pemta ma wa nwu a ne mi nde na ye itu sura wale boni jaya this sura wale boni jai na ko waro ba papa na bia aye broni wa atade obi aso mu sei no ya wo hwe sei no ni obi gina nchen atade na wo som no o pese wu jagum na okofa sa na wade ete okay ofoso man fansia okay pokwa bena da yana atifo ni ahwefo asi na menchia Ibrahim o abrepo edwanechi wo yempo bo shoes ne half shoe mechia pa na mechia BJ design wo pankro no market won ma BJ ono umanyina mechia mo of your topic here there be two there your friend kafefe kafefe marriage and introducing the personal here because I know if any reading corner against it. Then so young man muni and kase say them menya what the pa when your oba papa and now obanye ku papa pa so on it na so mo bobra yen fa bibi ensie no aware mu SEC. Se be menya oba sebe wo ye badwemma eye oba papa eni kwase odi BBC no one mre bi etwa na meti kokoben bra asase bi a obi ato asidan almost be 10 bedrooms wasi akalentry wamfa ne yiranko wamfa ne banko wamfa obi anko be mena jai edane silentry ho no ma wagya no ho be mena wu me kura me kotra kokobin almost be 5 years eto satam na sasra da more than better years I dances war be mena wu no ne manim asase no enim dances war ne yiri nim asase no enim dances war awore Moses ye be mena wu ayeka after now kura da so si war itufri okura na ko be 5 years na da so si war of you manim bi di niemesie omo yire no dodo bebre obi won ma okwa abrochira na na yira dane atamfo ade amano omo na mane onka bibia nkyere no oni ni susu ho but entinkamu bisia obosu meme bu wode akosina day kwame na day elikini film because what so koboso a eja to fie se wan ka kire no die meka ne se wonya oba papa na neti ana wonya bema papa na neti a eni kwase odi BBC no sabe men kan che se mobile phone de kofefe se de minyo masa moka no mobile phone it should to any concerns to contact come the Margaret to marriage. What the prophet say? Eshia ewurem esawo de saso ya wode yi mobile phone no. Etimi ma advice bia nkyere oba besa say ukun phone da hono ma go and pick the phone and receive. No, and the mouse are. But say
wodi BBC ebi akwanto bi ebi sikasem bi ebi bibi na esie na wodi sie wo yire ana wukunu de me mouse advice na nye ekum sunsun ebe se niema te say de na mekan e dan so more than years e da si wo na yire nim ni manim enso so kobrani na atisika nipa o hwese wo no one na bo fence wo edum na bi kam kram ka chance o moso no mfa ma han o si da bi kobrami ntimi nye saa papa na wu minim ni fie obeto London me anam giajam na to London wo si hwe edan kakaka wo si ensu tobro no ese no ne yire soso ebie no mu ha adan ne mabi so ni bebete enso na kobra ne de edi na sie eti ekwa wade pa ne ekwa wade bone eti afoto kakra de siesie ye wode mu se wo yo ba na se be ma ba wo nche so be wale wa wo dan wo dwan nyem bebre ho no mo se oba fom atete e maybe party tatete e maybe pafichire ye fifi niema wura fun ni mu a mami debio adwuma ne nipa ne yere cheke adwuma na wo ye no meme yesofo ete man number o me fon so e ma so na be frɛ me saso media ni wan na be frɛ me e ye ma eti se me yire no na so fifi akofo me fun hu lock na akobie na nyame anyo odu na oba frɛ me a wo no okoma betie adana be wo na adana susu no kan hu se obi de saba betu kom ajebi wo jebi tiase e ho nyame na mbɛhyɛ eti wonni kwase ofifi ya fifi ya no ne jati tatetere nya honi na muo ekoba sana wo ebema popo brimbrim atiesi wo wankasa wo so nyame anya adumu a wobenya efan ne say obeyale akoma yale nti die me kan wo ma say japade say oyi bibide say oyire so de intade eno de me mo advice Oforisuo e de me ka cho say fe say oyire okay no wo to asase o ba bi a ka kire no asase no wafa ne koso kire ne kwa mani hunu ebia bi sade mom ena nyenie menyina so ene ma oba hu ne kwasem Oforisuo ene ma bi wo no mo a o zanse ka Yesu Kristo ko ba bi ne mam nyina bi biblia la che Satan nyenie menyina ne bi mu kire ba ye wade bo se Oforisuo so be chemika ka de nyama ne kwasem no kotena awade ase ma me Oforisuo so be chemika da bi de ye nyene sa iba to atase anase bia me ye dili ni nwie na ma babu amane ye nyene sa na mom se esosidi dia betimi abu amane se o ma me bia bibi se ne course onyame ncha de e bia me nsa aka okay enti se ekoba sa na aware no ebeyeye na mom se tutum tokuro he obabi won ma bra phone no ebelia na asoyi na eche twene no se ya kroko ana mikro eno de funa ko chega ye na mikro ne funa pie wo penti aye dan abna ya manu wo pe ko ne teye dan masa Oforisuo etoda obi didi mo obi bidi o mi kasma chi oprin etoda obi didi mo obi bidi mi kasem ne bi asema me be kan emre bi madam fu ya kwa atema no wo UK Satan me kasem nika obabesia ne be toka Satan Opel Astra ana obe toka ya kwatwa me chapa no de blame etu that day no wo that time no se na me yiri ye obi a wo ye fichi a aka woman ko ja aka ne to me ba twata se ba wonye fichi nti no kan timi ba so eti wei eye futuo asema me kan ye futuo se ebe bo wade am wo wade tumpon ama be ma party maka eniema ja fichi ja tatate ne ja fon so hwehwe 2 minutes bi akokore ai ombet manya sa na mam ai bebo ai na mam wo da se wo kasama kaso anyum be no mama kwamna yeko ya ni na ise nyo mama so mi kasam nyo mama oh nti Oforisuo de ye kan se ye nyina ya wade ye no ye sisi because Ghana ye nima wade ye se ye nyina ya ablofo a broni waje ne yonko ni broni di o wale ye wetima tra more than 70 years ba bibini okay bibini Oforisuo bibini so wale pa no betra baba ko bibini
Abrotia. Na ka wura ma so papa tuntum bi. Abrotia ko anim. Ofoso me nase. Mechia mema omutie nyina, ma omutie awafo nyina mechia mu nyina. Me so mechia me kra ne me honhom. Me so me ye wani. Na asem e be koso e bi koma me kunu bi koma me nua omo na asam. Ofoso ne sofo su Patrick. Omo nyina e bi koma wo no. De o de bay. Dem dey bay. That's what group. That's what group of phone nyina so be koma wo no. Omo so yam fa agro to nche ne to dwumedie no so anfa bi anya sewi a e ya na enye ye. Ofoso be ma sa wo hwe Genesis ho a wo ho. Nyankopon aware no oye ho hyehyeye. Enu nti wase be ma beja ne na ne naja wo ho no de ne ho akwa fam oba anasa ne yire wo akoye ho namba ako e ba sa wonum bibia ye koro omunye baanu biem na ye hwehwe sasa asem we se begina ho da na nke ne ma bia mu no ye ne nyina de abom na ye fua ama na ye nkoso na ye fe na ban monyam na ye akono de ama foforo nso atimi ayede ewura wade ne mu bi na nso da bi ene kwase ebo nti ai eni gidi ai ni honti no e ma sa ne ma ne nyina no entimi enyina na se entimi eni ahim biem ofoso bema ye hwa wade mu a ye enhyehyeye ye plans etesen kran brabo wo boy economics wo mu no na wo ye enhyehyeye tena na plan na etesa wade na ko se ne Sompa ya ye tim te se Sompa fiduem hasenom anasa obi afi anane dan bi a wodamu se ansa na betimi apagya dan na si ho no you need to lay a foundation wobenya asase ne kolampo no obehwa asase ne se ba bi asase ne wo no eye papa eye akwawe so amisi dan na ebeyeye enya mfuturo mu ti se de bible no waka no ba bi se ebi wo bi wo no akosi ne dan e de asi anwe mu ebre bi beba dan ne badwunagu. It's a wasa will study the terrain of the environment. Anasa will share assassin said the city, a young swoma dachi bino, ebi asabe ne ye pebremu, and so to 8 me made and so to me may famo. And the man member do na warrior enginano, and say ye funny pa, ye bet me a gina nimu, as steady na quetch. And the man do na walk on wash a cushion, and mamma won no petrol. Emema wonum penufuo ube hu so no so wakopom pe ne kama ebra bi bedru no expiry date so no onya sika nkoya anase ni form no koyi wi anase meti asem bi abrante bi ono kofa baba wa bi ni tukufu woni kodru dem a ababa na autonomy hu ye na ejinja me man be se opene we ya ayira eti be ma no ne manu bi wo hwa ye steady nipa no nkwa ekire ye hu to na no ne ye de ekire eto so na de kire ban ene to no so na nkofo nso die etu be hu se ye die kire saa ekire na be hu se ho akodi mo awie na oba ne yi ni suban bi anase be ma no so no wan said ni ye wo yi ni suban bi adidi akire wo no afre de na hu se mi hu ya nkanka mansa nkowura wade yi mu yesi awade wo we no enye ensafufuo ene akwa ka ahwe na okahwe na wo say nsafo we de anu ode onye ntunkuma wasase me dane esi ofo so be ma ne kaye awade anu wo so a enhyada nye de na mom sa wo so ya na se wuja ya na ede papa ye enu nte ye hyehyeye make plans ebo waware ni mu said ya wo si dan ya wo lay foundation no afa wo wi na wo to ekodu lenti wi a na wo pe eda ayi edua wo de babo so ne ade ansa no wa penchensen dan ya wo de babo so ena do ne ade ne nyina no sa pepepe na awade etie eti se wo wura mu a ya de toto dan ho ne de ba aware mu no ofo so be ma sa wo yo ware ni anasa mu ya awafo na munnim kwan ya mo befa so amu ankasa no how bi anasa ntawanta wo bi ba mo nchem anasa mo ntemu a mo ankasa mbetimi aka mo ade wo dan mu anasa mo mpa so a awade no obua enyina ne pillars na gu anasa ho no da bia wo de efu asem nko gina dwom da bia wo de abusuafo frɛ wo asem ana wasi akobo we kwadu na ye frɛ mo nko a wo ye hwan enti wo kwan ya befa so a mo be solve mo ankasa mo problem se wo fie enu betimi abo papa ama we relationship anase bia wo wale na wo mu no etimi anyina ko kira ma ye wo emadu mu bi wo ho na menua mema no mo ka mo ba fo asem ena wo ba bi ko dwale kura mpo na ne tawa na se
wo ne sapo no na offer hwe bo wa ya ya tete compound houses na ye nuanom ne ye busuafo bi wo wa ye nyina te compound houses wo ba hu sa wa fa ne sapo no amomode mo ba fo ahyem onya kwa kula ni mobile phone da de ka say adwoa wanya kom ni ka bia wode ne ho ahuro ebe pia kwa na de na wo hide no phone so enema no bi wo ho a encha won ma wade ebegugu enam sa mobile phone so nti emmema no so bi e wade ebegu e wo sa ne ma no anso nti because oba ne baba wo se wa pele minim baba bi wo hwa de wo phone sa wo se na yiri no wo se wo hwa phone sa de na mikunu hwe wo ba wo se bi kro ne kodi nkoma wo se ne ba oba ne ba pele no bo se wa sa kwa back no wa sa ya free ba bia no wo hwe no e de ade na wo hide ye hwe ne ni no kura ma ye ho ye hwe e ma gidie na ye ho first na na se ye kane no odo ani ye wo no ye hwe ma ne ntan na gidie no so nta akire ofo so be ma ka tete no sa wo kwa awade a wo ye be ma ye ma akotutuo ye ma wo se wo nim tuo to anasa wo nim duabu me person no sa na ne ye no e ba ne site wo so betimi ayekua anasa bi so betimi abo oba ne ho ban saa so na oba so ye hwe wade yoyemu wo mu chi akwam ye sori no pa ba se wo mu chi mu nsuru nyina aguwo e kobo no nwotwe unya nkwa wo bu chi aho me so ye oba akwadwofo ye hwe kwan a wo fa so siesie wo ho kwan a wo fa so wadua ne yemu ne wo ne ye onyinam ne study eso ene saa ne ma ne ni ho biem oba bi wo ho a ofo so be ma ye ka sei wonya sika sa ne kunu di sika ba fie afa no kwan na list nyina aba oba di sika ne nyina already na mo ria confirm no watch time take it no watch time bi ka ne semu a no o dey toothpick no o dey yi eno no e ka bibi di a kira wo se wo didi na sanam ka wo semu a mesoro kire se wo nya bia wo di a ye ajabisie bi na daachi bi na kwam beba eso e mani bi wo ho a wonu mu nim economics bo se bia sika ba fie no obehwa no wadi ni nyina popra da be ma no ba kire so no oba bia ni wo pa ho kire kwa e bo se ma meti e be pa ho kire sika ba dia no ne na di wo hia ba fe da no wo che ne ho go be ma no so be ma na dua ne kura fe de wo nya biem na de ya na twa wo kura twa nsunumo no ene se oba bi wo ho fo so be ma se bible na ka bible na ka bibi wo emebusem tie adua sanchechemu dunkono ho eya me de pa ye tel me boso na ye de ya asem na kwa wieye wo se okode kwan e da wiem owo kwan e da botan so ena ehye kwan e da pumu na oberema de e da oba ho enema yase first pa na mema yi akohomenti no bible say ba kra ye nya mema esa so boafo enu tine na ye nya bibia mo bema so wo ba hu say sense wo ye adwumenti no afa de oba no de kame ni kunu adwo na de me kondo ma mente ba akọ vida ma blem sisi ya me ya ba kotena dwom saa ena me honam ya me ya ena me chi dompe ya me ya ena me ti ya me ya ma ya se ya me ya eno na wan hwe ye ababa wa bia wo fi se bia wo tu sheki na wo di tifie no enso wo ma kunu mo no afa na atwea lengalenga bi wo kunu office wo afa na kunu ahyase na ne kodo no no akofa na kire wo se ena me kunu pema wa na ugu a wade wo fie aya ma ho kwan ama wo kunu so enyo de ya ope enya se bia wo pe so be ma no obu akwapofo so be ma yenka asem wo omiamia wo be no anso omiamia no kwotara se ya wo mianu nufu anu wo mianu nufu ma ba nyina na sa month we say ya breast month na wa mianu nufu aba nyina na ya ne ya wanhwe akoma no breast cancer wo kwanya be fa so aba miamia oba kama wo kwanya be fa so aba massage oba kama wo kwanya be fa so no oba be hia na nya so fiti ya no na wo ko wanim tote me de ma asem ni sinema ka kire wo bi a wo tie ye say sere bible ne ka asem bi wo say de osofuntum dadie mu na wo sign no oso won fato osoro ahenie no me na beba so how na beba so sa wo kwa awade na se bia wo se ade na me kwa je se me kwa ekire ekobisa me ma me se dada se me ma me se ene asofo dodo na eba awade ma me ne awade anyina de pa me nkasa me wi afa me stories time ni nyina ma ena walefo ni bi wo na me kwa ka che me ma me ena me kwa me ma me se meda ne fie no agya ne yere ne ma ho na wada ne ma me ho okay anti okay me di sie no na me ka che obi a se sa de ede so no betu bata eya no waso na sene wate awale power we no eho ona tresem ne ka mebusem tie aduasa ba ko eti du ko no o kan se bo so oyire pa hwan ne benya ne bo den
esene ahwenepa eti ye ka che obabi a wotie ye se nyateche ma bedie Bible ne ka Matthew 5:7 no one was say enhira ne won a wodwo no obenya asase ne di so yo oba na wo kwa wade odekremade wodwo e de ma wukuna ye die bebo wa fa ma bi nso so ye so ne dondon oba fa ma ka ne sen one dondon mo na dondon asawo sesen so ne obi a esa obi ya ade na se bia wunya mfaso a ebi ka wabusua ade ede bia ade da sa me no nam na sa me fa yonko papa ebi besa wonti ya ka che obi ase ma no munya tachema bede munya wadwo akoma ntana wade na awade na enye betese na wunya mfaso ebi aka wonchirima ne o maame na o mo anu o mo so mo wo foso asam ne dos ma me fancy okay etiesi gina papa wo ya wadiem na awade no atumi aso 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Alright. Yay! Obey! Yay! I hear it. I hear it. I hear it. Them higher shouldn't tie. Ain't any more for Bobita. There were one question. What dear ma, and young Sassan Kra, as someone I don't know so nice. Papa, anybody do the best I see you. I never called him, sir. If you are very papa, and yet you done a fool. Now, of lady can be missionary, yes, baby. There are Monday, Grandma, now for me. You come up on my shop, what you must say. And Trano, sending bread, yes, opening the body, but it's not as a. Any who said, Papa, said it near the or swap for him. It has it to young show. Okay, hello. Mammy Chia, Ginyake, do grass over. We go national name, Midway Adato, Papa. Okay. They say, the man say, me papa, so for in Yama. Omla Samoa, they say, the midway, Jawai. Yeah, una ochami takataka. Midway, Obi Pa, Obi Pe. We have to get started. Omuna Samoa se fa sofo. Oh, no. I was a farm suffer. Come on and dance. I mean, Mama about to Oforisuo and then put yourself now the buy the boy, yeah, now wale, you know, me or Mama wale, so a bomb. And then, first, you know, here, Papa. Ni wale oba be 4 na 5 ba wa hihye dana mo munyina obuti omu ase first no tikifo no munyini show enne ye youth ya ye be that mi ko gina solid dem na okantem owo mu no kwan mu ni betra na odi kawa na hye no na wa kisi na no nya any 3 days mo be beti na itokwa beti na wale ne enche bia na wale egu ene asofofo ni bikula no omo wale no ebetimi mo mu yire poison no ma ko mu yire na no mi call social media asofo bi oni ni yira wale aku ni yira to atwene bia na ekoso wo omem no dipa no open na wa na wa ko wale o yire oni mi se open na danu no nko wow aseme ma ni bi nsu eye japade ti no mo ba wale no onyawo so papa ni wo ni sika kakra no de ni wa be fa no so benya japade kakra ni nti ti na ma wale no enche na wale na egu ti na foto na odi baaye no ebi koma be ma no ebi nsu koma ma no obi anya na tedie uya na ni pa no so obeku a fa oba di na ko enyo nu kwa ni be ma enyo nu kwa ni oba umi nyame nya adwuma no. Okay, hello. The leading program in Ghana. Mama Fia Papa. I'm Ojan, you shall new feeling. Not a chair Obama Viscapa. Okay. Yamin Shano. Okay. Na Nene.
Omasa moya adwene pa. Omasa mo de o kan de be beka no waka ni nyina radio IGT nyame hira wate. Obi o ho a o se e na grupa e na yerepa ne obi a o tie di kuma asem grupa ne de o tie ne yira asem. Okay. E na awo no nso no enye awo nyina ya obi a o se ma wo ye ma awo ye e ma wo ye obi a atwitwa ne ma me nsa mienu. E tie de ane ne se na ni e de na je se ma awo ne ye. Enti ne nyina ya nsantu ye hofo. Ya se me mpai bo ene ye de bibia ko so bo mpai anya me be yi wudi ya ma wa obetie wa se me da wase. Ma bye. Okay. Hello. Hello. Udin baby a free. Good evening. Ma me ma jo so Udin baby a free. But the family am ka se ti agon kwanta. Yenti o ba pa. Hello. You can't say some no Beman so you know Asem no tea and my mini animals so they can. Ebi ato pen sa de ya wo kan. Okay. De wo kan se obetie ne maame asem kwan ebi ato pen. Me. Hello. Papa. Udin baby a free. Are you seeing what, my dear? What's it? You may be telling me, Moya de Boy. You married you jump on about a metcham. With the Macham, who put in who was sham. Yeah, the Yamusam, you come about Mukopom. There's a minister and Miss Adamasaria. I'm not Okay. But then young boy, I want you now. Okay. I'm going to be up my shadow and then. Amen. Okay. I'm going to Cassia. Amen. One page up my head and chasing. The match. I know I had more at a time. What on it? With them, I mean, you might have made a better deal. I just said, okay, was so nya that no nya neno. Na kan ne ya se kojo space you. Hello. Udin baby a free. Ka che friend shele ka testa santi be kwai. Panipa yetie o. Ya, ba o se e ma di bi o ha. Ne se bi a wo mo ni tawo mo ba mo ni ye mo se a. Ma me fa me friend e radio o ye. Obi a be fa ne phone no na obi he no. Na di bi na Dubai. Be ma no hu a yi di ne for ni tofo. Ihu di e ko so. No, okay. Phone the Okofa quiet day. And your dear. Hello. Yeah. Udin baby a free. I'm such a free and kono. The man no babe salum. No, okay. Nyamisha oni mo juma pa mo. Le pacho kaka me pesa me kan say awale no. You will go away, and Yamina Kabum. A Nipa na Kabum, the Kabum in the I will say many quantities. And to say Yamina Kabuma, and there should be about me anthem. And see, it will go away, walk up with Jay, or should away and no money to corner. Yama was said, we are penina with the hour anymore. We be going na there should be a bit me anthem. Sometimes Yamina Kabum. For example, say, Obi. Oh. Hello. Baby, I'm free with you. A brand here, or to collection, or Jesus, for Isaiah, for Abonomo. Oko ahibonimo no. This could be a son, mother, on any crew. Fire. Did the cocoa, or more beautiful papa, the beer, or mutim, or my fra Rumunia. Oh, they are Mumu in the beer. You. Kaka mechanism. So, Oko for bar, and listen in so close to walk at the zoo. Oh, Baboni. Hey! And I go on what I think I am. And the 10 woman before, sir. Send your coach beyond so serious. Listen, Berman class and entirely shimmin in your man yabasa. Still, come on. You have been to be a baby, Yakupon come home. Okay. Last caller, hello.
Hello? Baby, I'm free udin. Axim. Yes. Na yenti. Okay. And the media queer pa. Yanko point ram. Momo, I pa ne a warrior some. Yes, I never go ha a warrior no. Mama, Nipa over Casasa. And then the media, Oma Kamasa Mamma. No point ram. Okay. This is a sister now one. Okay. Bye. Okay, Hanya do freno enyina ebesi enoti ye sigina ya ye sigina papa ewo ya wadim ma ukru eno yire ehu de wo yewu na dache etumi akasa ama ye ko akoye nim Dr. Patrick. Okay. Osei abewati anwa efe pa. Okay. Ne mo nsusu nkanfo wa nsusu nkanfo bi afidi mu aboa. Be ya wo sane no. Ti Dr. Patrick so nwa efe nka nkyerɛw. Yo. Aso ba ache. Obeba. Okay. Dia wa ba no enya atrase ye ko akoye nim Sompa Asem Mpe Nipa ya hyehye ye ho dodro no a na etwen ye futusem ye de ebrewo no se koyo se bayu kaka gbran mofa mobra ebebo ye pa ma me ma wakwa aba ya eje bibia boko de bibia boko oba pampom te sei Yesu adom me ho ye pa na we did they say me de Evelyn ye bo asakode Evelyn ye bo asakode Evelyn free hin e ba ye brema heye noki ma me no akosam ne se woni hantwo odi abeda ye se ye nkomoa ya makosam nyina ne sa no pay me de be ma me ko hospital me bedru ya na me kru frɛ me okru ne wan me kru ne yima no dro frempon oye adwuma wai adwuma wo tafo asieye honom di adwuma osiesie battery noki eno ofrɛ me say oye battery doctor me pauchan noki eno ofrɛ me say ya kidnap no na me say na wo kwai nti dem hu yansem krofo no age ai phone no afri ni nsem no mo ka chen so mo ye Boko Haram fo no ma kidnap no wo Togo sieso afede maintain nka biem na mbesene ko Swami police station metena hwa ma ye frefre ya na so masem nyina ne se yen send 200 million ansa no magya no 20,000 Ghana cedi ansa no magya no enti me free na police fo an ka kire me se me nko na adwuma m kwa bia na ne phone na sei na enipa bi na yesa de no na me koe menu wakra me kohia Mr. C edu ode number yi ma me no o se ukrun se wo Accra na ekrom ha de nyina ye nim adwuma m ha de obi ani so wokọ Accra na m se mpacho wa ankra me wo firifie eba adwuma no wo point no wa mafie no so wo kofa so akonkran me pachan akoye dai wa ankra me nti ehwa na me ye se ne me frɛ efie na me frɛ ne maame na ne maame so wokọ adwuma na m se fine ne ade ne ebe na kure na m sa ba police station honom ba police station ni a police fo ni ye omu bia enkrofo ni frɛ ni aye ho se ye wo banga ye send wo muska nti omunya abotre na me pesa me kasa debi tro mo se de be ya omunya ne bone fi so ma bo mo naked edituo asisi won so nyame ni fra no pa bepem adumre die aduane kra bi nka ma na me ko hu na sorry panyini ewo boshen Sompa FM asori panyin so de cat kiss ekan ye ho na se ne maame ne ho mfa no tie se enipa ka me ho me yekọ ne ye de asem ne kọ bọ no ene ye nyina sofu tu ka ne ye nyina yekọ maame ne fie ho ne yekọ ka kire maame no maame ne ti hodin atu hu asem a onka tie de bọ maame na mane na mse da bi minti san kọ efie ewa breko a still a ofre frem say ohia say ska no ankrofo nso frem say esa de a emoja begun na mde ba Osompa me de be dam ani se mama ne oso me Boko Haram fo me pauchan na me de mentia se ne se ukunu ada no kofa battery won kran na
Daddy wan kan kyerɛ me. Ada wone ne ntam te sɛ wo fi a wo tu kwa be ma wan kan kyerɛ wo. Oh no, ne maame ho mfa no nti ɔwɔ ne maame nkyɛn. Ɛna me nso me maame ho mfa me. Ɛna me ka sɛ nem de ne kɔ hospital. Ye ba ya me te sa asɛm esi. Wan kra me. Na ankra wo kɔ de ho. Wan kra me. Wone hwan ne kɔɛ? Ɔsɛ wone na damfo. De bia so me ne tena ase ade a me ka kyerɛ no ɛyɛ namfo. Namfo. Abrebe no kɔnkran ho. Papa, minim. So opon adwuma no kɔɛ. Minim. Unim. Me paucha Debbie. Ɔtaa kɔnkran ho. Me paucha Debbie. Sɛ nyɛ nne na me ko hu Mr. Siedu no ɔsɛ me kunu ekra sɛ wɔ kɔnkran wɔ adwuma mu ho anka minim. One ne din kɔmɔde ansɛm na no ɔka. Wɔse nkrɔfo bi akidnap no. Ɛna nkrɔfo no agye phone ne free ne nsɛm. Ɛna ɔmo so ɔmo hia 200 million ansa na ɔmo gyaa no. Na me se me pa. Ɔno kwa na gye so 200. Me pa cho. Na nadamfo no so ɛ. Ɔne nadamfo no. Ɔse nadamfo no de sɛ. Nadamfo no wɔ mo ne din. Ah. Ɔne nadamfo no mom ni akye wɔ mo. Me pa chan. Ye nadamfo pa. Na le no wa musa nadamfo no ne din. Me baby. Na nadamfo de so baby. Ne na kasa ɔse an baby ɔmo nam ne de se die. Atu edimbre. No so omo kire omo wofan. Daddy, minimo. Omo chi omo nkran kwa so. Ana se omo koduru nkran ye che wo omo. Minimo yese o kasa na o maji. No maji phone. Maji phone. Na unim ne nan fofo ota na omo didi agro unim bi. Me pacho Debbie. Ona minimo omo. Senya papa me ka kyerɛ sɛ we de ne nante bi. Asemiso. Eti ukɔ post station wono de na posifo no so kan. A posifo ne de ɔmo kan bia na ɔmo yɛ sɛ ɔmo nya abotre te sɛ de ɔmo wɔ bank hɔ na ɔmo piska no ɛde aba no. Ti ɛnan kɔmɔ na ɔmo di enti. Ɛkyerɛ na ɔmo yɛ sɛ ɔmo hwɛ my account no sika nim enti omo me pebisia ede ama no ama ya sende enti omo boy no nka bibi odi besia wowa ukunu odi obi ka na me pacho ene die me ntimi nkyere oni obi aka emu odu bia oni obi aka emu odu no obi na de ne ka na no de me de ama papa sofo ntinka kyere na nka masan aba ya semu etu osi Boko Haram fo ache me pachan nipa igina no so ye maako sey me pachan ne de wanka Sompa FM hai ayasem wo kumase ayasem bema usu kantakra kane omo kidnapo ababa we ekuni ene bema ni nyina ekasai yenhwe na ye wo voice no wa yenhwe na ye mo yi Asem Mpe Nipa o enipa ne pene ho asem na nkran ho kura wo koye dei ye futuo ya ye kan yo sigina ye papa o enkomo koso e wa awade mu a ka ba bia onam bia ka wo yiri nim bema usu kataka kane wo mo twetwe nkomo yenhwe okay yenko na ye ne 21st kene kan twetwe nkomo wa bra ye per voice no 21st kene ayesiatica expert e wo Ghana eni wiase afa na nyina se ye kasiatica na 21st kene kinkutu na siatica yade no wotumi etu ase wodi dia bibidro so ene tu siatica yade na se na siatica no efasisi mefa usrem ona kokomo akosi wona asese twan siatica no eno no entim yade ye papa 21st kene kinkutu ene tumi tu yade na se na bibimam hade abasobode a wade no eche wotwe hunwi yade bibre bia da firi tunwa no kosu na se 21st kene se menkanche na nyime se fabedano fabra na so ye obetu ase na wode amawo laboratory ne scan fidi ahodo pi 21st kene ebetu ase na wode amawo ne sayo no ntino se de omamfo asi age 21st kene ka tumu no 15 branches and wo Ghana member Kumase
Sham overseas on the Alpha Radio no and a ben home Council Quarters called Junction or Boise a ho and abehu 21st Kennedy for Dobby Market and Klein Sunyan Kwanza Techima 21st Kennedy in Yemini 0540311311 0540311311 Yako 21st Kennedy na yeko tu ya yadiase na yetumi enko ye nyuma so yeko na kasa chief producer ene wa mo twetwen ye no yeko na yeko konko TV mi ko pe bibia bedi o ene me bede ne nam ba kofo akohu na ma ne bono eduru babia edene so won kran so wo kuma se yentumi enkyere noke Kobi hello Pacho Kobi Esei Kobi na way fa boda na mo Islam boda wa boda fo na achi wo wa kuma disappears fo na kidnap wo why fo Hello. For na kidnap wo. Hello, yes, meet you. And I'm just saying for na edu moko. Now, anopan wo sole so ko aduma eda na kopi wo. I'm watching and I don't know. Your question to the party on Debbie, one for Moko. Okay, I know more to talk with you. I'm going to talk on the canyon. One of my friends said, I'm watching it. You got to pay. You know, on my chair, from bathroom, sit on my chair. Maybe. Oh, yeah, you might have him. New road. And I had then I could be working out a border. So, you made Why not Totana Jocaniano? Okay. Why not Totana Jocaniano? You're more looking up for I know the new colony. Me pekwan e fa so o fi ho no mo new road no so le fi fie tambe so se me be gba metai o so le fi fie tambe you melo me so gba na ma ko fi wan ko fi na o ko ni sei wan ko fi o ko ni sei na ko fi e fo ka no ri ho no kono ho no you could chat back no, you could chat ticket no, so I'm holding. Who could chat ticket? Some more way. You call a friend. Hello. Maybe I'm okay with you, and you know who could chat ticket. Now, who call him fine? You call Bada, looking at Bada. How are you doing? How are you? Hello. So can you use the office? Now, I know, and I do. Can you do one? I do have. Now, no, the other way. Hey, Madame, no, see, or more phone like a sir. The woman, a much happier, right? If it's cut and a yabba, right? Me say, oh, you man, I never tell one you man away. Hello. Would you need to say? Hello, Kobe. Me boy. I'm over from our and 200 million. And he has 200 million. Now, almost in Yamoneta.
na me say me pese me hu say sa na jo ha kan ya na wo kwa koto nya no ho adwuma na wo ye entu twa ba hello what am for no way Kobi wadam for no way hello wadam for no a wo ka mo ho a mo ye me pato Kobi adam for ni mo side ben Enyi ahome mra sesia ene no eyemienu yekọ na yene Yaw Osei Electricals etwetwe enkomo mra sesia Yaw Osei Electricals enanwumire meka cho se ye kan wo ya de wo ya fie a signal cable eno ti yakọ ne koto signal cable na yemfa enwo ya fie efrise na sentem dodo no ani bedi dance afire service for kra behim kra se efie ahyehyehye nyina ekofom ewo Ghana ene asantemam ha ye pewo ya papa Ghana fo nyina jatum se eye Ghana wada ene agina so ede ayede eye signal cable abedum asante abedum kumase Yaw Osei Electricals ono ene kofa wo ya we ebaye tema ene nkran ena na wo na ne papa ewo entino ena wakofa signal cable ebi ebe kumase kopa wo yason omafo dodo no a ena eto ewo kumase kropoma Yaw Osei Electricals me kan cho se mpempran de bia yede ewo ya fie bia no wotombi underground cables wotombi sana transformers ahodo pinua enso wotombi bulbs ahodo a ebema efie wo ayechirin Yaw Osei Electricals ni nyina otobi na wenyina bewie mu dia na eye signal cable ena se ode ewo ya ofie no dodo no a wawo ya ofie dada na hu se signal cable no faso so eno ti wa twetwe wo ya dada no ena wode signal cable ewo ya fie no abaduma sante abadu kumase wawo a Japan house oni MTN abrosano ena edi enhwanimu ewo PZ afamo asisitase run denyame ubehu Yaw Osei Electricals se ye pe Yaw Osei na yakoto wo ya ni bidia wo ya fie ni afom kwan dia ye frɛ ewo ahomatrufo we so 0246 905898 0246 905898 ana 0543 934550 yeko na yekoto signal cable eno ene wo ya dodo no agiatum ai enho adanse die epiepie ewo Ghana ene asantemema signal cable no ebi ewo Yaw Osei akache yeko na yekotobi 3A Herbal Center yetu ekoko ase se yepasi etu koko na sepa na asietu na yetumi ejina supreme na ye kama pa me abrabo pa dia 3A co capsules coco master ena me kanfo na me de ama onwumire orofo koko na mo ani so ye wisi udwade a wo honam eye ohene se wuti hu ani ubeti hu ati hu na ho kra sa ya yifi orofo nipa no ya hoodi no enyina agina yesisi so ka ne center boat bu pe na ka no achia sa na nipa enso eyo na sa yo no ebebem na betia de a amama begina sisie ni mo koko ene di nipa dem sa ye ko ne ko 3A co capsules coco master ye de tu koko na se amiesisi na trend ya ye 3A co capsules ena me kanfo na media ma uja unan emoja efrimu ba koko ene papai egu yem sa orofo ye to 3A co capsules coco master ne de tu koko ase dia ye tobi wo kolna ke ba dani ba Mr. Yeba ne apidank 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules coco master wa papa Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center yanko akwankyere papa Odi4 ba ko pe na wiye bremo wo Ghana ha na Ghana ha so no ye lucky ya no se obesa kumase na kumase no mensia hen boboa no Jaba family house ho ena jakoko no aso odofo ka na ato so na promise and fame enu guase ne dos dodo ya de adane krankro eda so oda no obi ni wada spiritual marriage eno Odi4 Samuel be mo wakwankyere kama ya kwantu semwa na awade en unya bio adwuma sam so ye bisi basa
agye so di for somewhere ho hwe bronya no e ba beso wona woko Dubai akofa nyoma no wodofo eduru baabi a woto nyoma no kura no a emfaso unhu yenko nyekogya kwankyere mu hwam yenko nyekogya kwankyere ye kama sade be ya yesikasem ebetumi agina eyo di for some prayer council center eho ene beji akwankyere papa na yede ama enkonua egu yeso nyina no ni nyina ebetumi apaapai menhia yen boboa no Ajaba family house eho ena odi for Samuel odi ni dwuma 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 and 0265 441 995 0265 441 995 Mesia Hembobuano Yako Nyekosia Odi for Samuel Prayer and Counseling Center. Out of all True World Vision capsules and I make for Namidia Mo Nenumre True World product no Sabe Nina Aye Jede Aye Krado Ebwa Amaya de Ase Etumi Etu na True World Vision capsules no and Sanchania Sa capsules we Ayeno and Yasam Ketua Kra Drew Baby out to Miss Wanino and Timmy M1 de Otomo Maso Chok True World capsules Abema Wanino Eposo Adaho glaucoma no Drew Baby out to Miss Wanino wo posa yo hene orofo dia eye ni die enipa wo han no eni wani emma wani ho antetoma se wani ho atechema pa dia na wani no enhu ade dia True World Vision capsules na mekanfo na mede emma ho orofo prostate no hawo duru ba bia wo dwonso a na wo chem yenko ne kodo True World capsules ni bi ebeboye amanyoma akonkan yepa duru ba bia wo dwonso na dwonso ntentem na tu se asem yesi ni nyina anu ebesi na ni nyina ebekọ efom padia True World Vision capsules and I make comfort na media mount duru baby na watenka no enye o ekwan afa so no bada no enye yento True World capsules ni bi na yemfa emma yatenka no empagya wachiri bremo wachiri kase ukotodwe duru baby a wugina enyina enompenim ayemre waposo no ayemre yento True World Vision capsules ebebo yie papa orba eduru baby a said osi busan enkoyie kwa duru baby so wawo no ho ayeden watenka no ate akofom yento True World capsules ebebo ye kama yenko ye nipa dua no ankasa no yentrimu no ye mogyamu no orofo fin bia banimu ana se mu ayefin se ye pese ye hohoro ye mogyam ana se oyobi a wosopa obesity no dia ye True World Vision capsules na mekanfo na media maw se ye po chiri kwan na yatumi anya True World product ni bi pa dia 0206 59 5707 0206 59 5707 and 0558 2724 302 0558 724 302 True World Vision capsules capsules papa unya bia ebeboa amwa ponden etumi ejejira so odofo ababa wo yasem ode bedan ye no ani enyan ene ba ko a wona kasa wa kidnap emrante no chief producer no omobobo nkomo no yenko na yenkotie. Hello. Yeah. Okay. Kobi ni. Nipa na ni ana na. Aha. Ya kuna fuya ni. Okay. Sikani ya bema sikano ya bema mu na ye pese ye hu ade bi. Maybe say say mu fifie time ben. Ye free ha ye free smart ye no. Enu anwumre ka be na mo fo ye. Ye free VIP back no ye ko so ano. Ana mo ko fo ye. Ya ye tuna kem ka be 14 hours. 15 hours. Any we do for that so. Na bas na mo fo ye ne number ne ye say. And the I'm checking number no. And the number no you know brother brother. You see original number. Yes muduru
Oh, blah. Okay, you better do Hannah. Blah, oh. Yes. What are you? Yes, sir. Only me. You'll be right, but only me. On the M, what do you say? So, Opa, no, always kind of more again depends on everything. Me patrol. Most more you say 200 million. Moja Mubeja or more. I don't want to say, yeah, it's a big job. So, most of us I don't want to consider. Now, me patrol 200 million, more did I had. Yes, sir. Me saw about one and me do what I'm going to oh, Debbie. Me wouldn't be matem. Me so can't to me Cassandra. Debbie, you might do and I do. What do you say? What the some Yakina to me? I can deny and jam, so most of them are jam. Why? Move on, make you at the crew. Okay. Who am only once a bit similar. Yeah, sending up a man so. Number way out. Well, could be number now so. But trying. Oh, now. Make sure Casa who blast any papa who's doing a miona, who could be sano. Min ko bi me kaba min ko bi ba di kana me de ni nani ni sano. Okay. Me pa to ma sa fle hu sisi ya why? Bon ma na sa fle ni se be wona nye. Ara mu okay. So ka se be am wona nye nti. Mati be mo na e make ba. Na madika ku mo bi ho da na. Ole, madika kumbiana. Na bi ha de ni na ba fu. Atemo. Me pa chomo nku o mo nya nto boase ma me why. Na skana da tembe. Me ne empenifo kasa. Empenifo. Ai. Okay. Boko Haram from country. Omna Samuel. I'm for the margin and cream. Oh, for your chair, tea for near for. Would here. Mammy, Patroni. A case you. Of what's wrong? A chair for a mutiene, a reform away. Yet a young quadao. A dear way. Baby will be nante ya. Ana onante whatever the mechanicum. Why? Who could uncle baby? We catch your plane. Baby, I will not catch your beer kidnap obia. Eh? In Mutunia, no question whether yeti carry ya drew badasso. The subject crack will turn off on the crown. And go back, I'm a young bushas are will free. Then penny for what to come. Yeah, from a mother badasso. Badasso is our president for James 1 month. I'm saying you. Munches Asem way pow. Yet ye coin na carry yana your badasso. Yet Bukaro had a bay. The random Mucasa de the gra. Who can there some? Mammy, what do I say? And when you may catch him pray, eh? Young Quadao. Who could be anxious to be a wood or be a kidnapping to be a wood what Yania, what a baby, what Jan? Who can say, Angola? Buko Haram for a kidnap 200 million money a day. Who Buko around with Sicamo? Yes, a Momosano, much homo. I would write Nangopon. Bukom Haram. Say Wukunu. I didn't walk one woman cocket napono. Ha! What book? You can't say Bukom Haram. What you say? Omu, Sika, 200 million vanere. Wukunu, what you in a Korea confirm? What boy? I didn't know yes, sir. Bakuna ababa we ni kuna busu ya fo no muska kakra na. Me pacho muska kakra. Wada Roma. Kakra ho. Ene bi wa brochire. Ne bi afi no mu mfi no me boa. Hwe mu mfi no.
Ono kra na dwuma. Wabua. Mesi wabua, won fro kan ko ba bia. Hwe question say yebusa wo mi. Buko ma haram afraw. Na wono ne ye kasa no kasa beko. Wana ka kira wo. Wokura no wokura woni. Onya daje kura no kasa kura. Oh, anyway, ko didi ko to dokun neti. Wokura teta ha ba bia. Open am for some kakao. Because what some okay now say what that for be ban say home prayer. No aka je so nti wokura open am for some. Obi na man sa adwen so onye sa de. Make catch your plane. Wokura friends say. Ana bibi yimo obua. Omunni boda su ba bia. Hwe ye kase obi kidnap obi a. Unti dede kura ho. Kaya ka yana ne kasa no. Unti dede o. Baby a wuti ba no ma bia beti e fefe forest no ma su na obetete. Na wo wuta abu ha. No abaka se wo boda so. Na kura ye koso je wa kwade bai. Wada ye office wo kwa na fa na ne je no ye dede. Nga no ye dede. Na wuku mama mi ya kidnap na mu da boda so na ka hwiwi. Enti mu ntimi ya chi ya kidnap mu ntimi ya sa. Sana haka ne na bomofo no kwa mo anya ana haka no mo kofa kwayefa. Abofo ne no mo kwa he. Emu anyina mo nwura mu nya stop nti na abomofo mo nkobiem. Anadwe ho de kwa he. Woman na ne kase woni wo ukunu tia ana wo yire tia wo yire ukunu I hope so on respect you. On respect you. Na baby aka na wuntimi nka ne ha. Ukunu penamfosam. Ayo bi na ma na dwe so meye saa because Sompa no sabi ya tren se mama fotum mi donyam se se ko bi dibra ye fa kapre ba mamo. Ha na wo haw. Se wuti wa to ba ha me boa because what the assembly betos ya kidnap ukunu bukom haram. Bukom haram e ka twi sei. Na wo ka bibi se bi krampo na. Sabi wo don wa ko hwi obi bi agu. Ana ya yire wo se ya de kanta back bi. Waka boda ana de kanti yempa kakrama na ve wo se buko marafa kidnap wo ni wadanfo na mo kasa iti mo moboni ya kasa obi a kidnap obi a enya kasa wo yo mame me ka kire me no kasa asese me nwa ba anwedwin we hu nkowu ukunu wo taboabo ha o pesika na kwawia confirm o buko maharam bia kidnap obi a wote de me ka kire no didi na hwa ma do ne kamo ne ina no dompe baby okoya na wan kra wo no si a kidnap no non fight na de umra no nya de oya no bo anya kidnap ni bia woni na da from boa 200 bukom haram na wo sika che bukom haram ka so bi e bukom haram wonim sika mo na mrishin so mo ne wa ba request se 200 million ya fantum na mo so gina ha mo fantum de he mu de musa mo fantum 200 million bukom haram de eden obi ono no ye president ko betima bechew and now ye minister betima kidnap o I no don't talking about dollars and yet 200 million aba mami ko didi ji ya junjun bi afro so na hwe o ma ukuru obeba we ya ka bo so cha obeba ofo so ta me ofie ni wano oba bi beka se ni kunu wa yira ene ye ya na manfo adaro ma gigi sika oba na ba ma no oni ne yire na wo peche eti ehwe nkura no ntafo amanfo de mattress we ba semina emu we ba ene eja wo ba ne kwan so se ni kunu ni kwan adwane ofo so ade achen ya na ode no ma ne kofi awie ya ye wo sa ya akura ba kukuta ba ma bi oba ya katachwa no ya kan asem no mi kunu wa ba woni mi donyam dan mi swakwa ni mu an mi ka odwane ye no hwa woboa we kan wo do bon so ba san ba ka se wukunu wa ba fie buko maravo na ja na wate buko mo Nigeria omo ni ya why buko mara bia ni ya sika no mbeje akwawe akonfo na danfo ma hyehyɛ ho anna ni nwan so mo abrochire no wo mo be ka sa asem we na nkom ni sika ba na wo nwa wa abrochire ne so nya ya ene ne kasa fato bia nim wo fie na de wo ye de wo na wode sudie to so buku yan kidnap ni bia buko mara mo fa 200 million yare wate wogu o mani mase keke wate wogu o mani mase bukum haram ye kaso obi a kidnap obi a nye bukum haram fo na ebe pe 200 million afri ho ye ni sika wa ha kokfie ne kodidi nate wo kuro me so tabo abo ha onko ba bia me to challenge ma no woni ba bia
yan chidi baby ya kidnap moto ni ade ne ka hwe ya chi wo bi si ya kidnap bi hodi wo boche de otia times and no ma bi na fefe mpetu pre di no hu bibi wo de ka hwi moto nyina atwam se mo boda na meme tu ameni wo wusu ya kidnap ya na atwafo kwa project ya kidnap ya na ka hwi mirika bi edi eti beta kwa ho pache ya chi ni o Utimi ka sa moy ena mama mienu Okay yachi yo na chese apostle ababejemo ye ne Smith Herbal Clinic komo efa emrazisia obrasa mo be kunipo ye ne Smith Herbal Clinic enkwotwetwe enkomo simadu eso pepe emrazisia doctor memo akwaba yeah mo bibia boko de oba de dem kwane ahode ache yo Smith Herbal Clinic de yatemo kanche adansidie so a eba no enya adansidie ketua kra na nansen kurasi mfidi amwa kofa aba no eno so kra amfo ka ho asem na abibitro die eno na mode tu yade ase eno ntino nye buru ne aduru bia ye hamba duru ya na cement editu yade ase doctor sabre no cement die na supporting e was cement back yo Oforisuo be ma e da ase na ya chia o oni abedwafo nso na ahwefo ne atiefo so yamum akwaba e de aba Semens Herbal Clinic ayo kumasi asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank no ne di nhwani mu na Oforisuo so if you ada ya ne de ye screening na ne ye ne de ba wie anokwasem na nya asem ketwa enya asem ketwa ne si nipa ba ye enya asem ketwa ye se ye ba hakọ benada ne ye hyase ye ba hakọ no na ye ka se yenim se before no ye betena ho dial minute no na afi na ye ba sapepe ne si ye ne ye sa ka si so se enya de a ye be extend akoda bia na obehwe ne memenda so a ade ni wie fi ada no memenda so behwe nkofo ebegu o mo ba free screening ne ye ka chom se da bia wie ni Friday no na Nyankopon adom nipa dom e baaye no ye start frefre na ofra na ekirensem na yete no ekirese Onyankopon enam Semens Herbal Clinic so di dwuma pa efise eniema ye de adwuma se de odi kan no ye de haban eni nubra eni di dwuma afa enuane re ene yade ayade nyina ya ka kiro se yade dodo na no self inflicted eniema ye de koyemu eniema ye de ye ho ena isi ama ya yare nti uba ne ekyerɛkyerɛ enuane ne die na afa enuane a yenso ye chinchin bi dia ye juice na juice ne de ye na juice ne san kwantimfi ema ye ho ha ye de kope vegetables ne ne ma na ye de ye no esan be ye bi no enya asem ketwa enra ye ho ha se ka ba besi obi akoyi koma kese tese obesisa ne nyina de akọ ne ye se yesre no unsa bi mu so aba ha o mu so betobi ne man bi toy na o de koye enti ye catch us say juice na ye ka ho asem se de esi di dwuma fa no se enene de di kan na wo hwe ya tumri kabra juice no se wo nompemu hawo ukro na untini mu wo hawo untini mu kakra bi na unsa yo titiriti na unaya yo titiriti wani ye oya usisi ye oya me pa to tumri kabra wonso wo de no brebuo mu hawo na awo anasa wo de na sawa mu hawo kidney e na wo problem mu ma tumri kabra na beji juice ni bi na fakọ na Oforisuo eniema ye hu wo free screening ya si enya asem ketwa ye hu se omo adodo na omo ba ya omo ya warefo omo ba so mbepa awo no ema no bo se dodo na omo PID sa PID ya kan pelvic inflammatory disease na ye be fa sa akwenye so nyame ya adoma next week kono ye ba be fa no mako ne ya kirekirem am ye hu sa PID no eye ema omasim sere baby a omunkosua ne ade no wo no tube no uterus ne omawode ne wo no eho ene hawo ne ba se etichima bi ana ne de na honhono saafo no na so mo ho a sabi one be masiam a bonso se ote yaw e wo na se no enye ni nyina na bi a na gonorrhea no ne syphilis a da bi etaka no bu ana de na PID ye be fa ye be gi brani aba be kirekirim ne ehu ememma no bi so ha ye hu se omo baaye no omo de sabi omo so omo gina brane omo timi ko obi timi kaso omo timi kwa na fe ye pa me to ne ade ye ko ye do omo be ye ne ye semen analysis no un se no omo da form tim keja de tene se
se ugina so nanso se bia onkwamwa no o Siemens ni swa bia ubon se ye hwe no ye de ba kwakohwe yi no ubon se ne de na emwa na nkasa no ne bia wu enti ubeden watimi awo amana ye se and John Kase, Media Mimijina Brand, Sabi, Mitimi, me yere man, ma more piaful, me bema, until Osame won't you war ban on how only through. Me pato say, ye do collab near yes me analysis no, and on the betchle say, O brand now can to wait me out, and one a betchle. Obu answa, none of the know how you near the Uretrano. One say, when you pid the mighties, ne one won't hunti, na who's your name was a corner, name call. Obi so ani de na gonorrhea watena ho amana dokrono nti Genesis ya de den obi won so a sabi amane be makura atofom nti yehu sa na ema ni nyina no ya bo omo amomo kwa ya momu nro ni ade a yegusu a yese ye ne omu di nkomo se de kan no scanner ye de 20 cedis no yese ye de be frefre omo ankasa se de be ya nti ne ye hyase frefre omo di kan ba ye no nti ye beto aso nyame adom akina ti se bi ene enru so a menka se yemfrɛw yɛbɛfrɛw na afe yahwɛ unro no ba bi wa no maduru sɛn na de ɔde bae no sɛn na esitie ɛno na Siemens yɛ na yɛ ka sɛ yade bia ɔde bɛma Siemens bia no onyankopɔn nam yɛ so ɛbɛma wo ho atɔ wo de ane sɛ wobetu anamɔ no aba asɔkɔre mampɔn yɛne asɔkɔre mampɔn rural bank ni di nhwɛ no wobɛnya ka Dr. Mensa woforo Yaw Osei mesi o Roman asɔre dan no ho anase ba bia na asɔkɔre mampɔn ho statue ni si no wosi ɔno obisa Siemens yɛdo bɛba also free and can cross on about Brabesi or tech. We see or tech pet was me cross or Cormampon, or for canals, Miss or Siemens eba, once your baby see any more pay. Now, oya dear, ya catch or say, ya dear beer, say gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital what, human papillomavirus, HIV, hepatitis B, Fabra Siemens, ya viral load nina or hold the amount. Scanner who do ye chow and cobe beer, ye ria. Na afe ya behwe enure sese ye de maw na bibia to din wo de na pressure diabetes bra na yemfa ahabanro manage man nkofo mu a ensa masuru biem onso ebia wo de no wani na ye oya me part of bra Siemens awo ho nsensem de emfa nsan ye ho yesi abedin to na abro so kra ma se ye sha ase no ye di 1 year na ya start kan yesi akra de lusu counting no ye ntimi nkan biem se wo pa wo a ba bia o so wo ba na beje awo no Siemens eba clinic enye se ye ne ebo akora na to yem na emom enhwehwemu a ye beye ani nnura ye de be ma no ene be mu anya ba no se wachina pe awo na wunya bra na Siemens ma bi wo de an so be free number no 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 afi 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 ti meja dia kana ma Dr. Gaina ayi bia ho testimonies bia ho no okay ya wosima miensa ye fa ne Dr. Aboagye enfa enwewie Dr. Gan Oforisuo me kwa Gan so na asra me kompese me ka asem ketu wi fa clean na de bia me ana me ba me ka asem che se bibie no esen se wo bedi adanse okay because aya na nipa dodo na ba clinic no ma doc ye chini akwa ye kwa no mo ka dance ye kwa ye hu hwe na me papa bi true challenge bi ma me last week dey ye me dey o achire no adanse a old Oforisuo ne say nti de pese twetwa videos no ne ye de ba na fia ye bo eto da ba ye nkasa okay ye mo adanse no kwa na Ghana man ya santeman ehu dwumadi a Siemens Herbal Clinic ye di wa ha no ke ka say de bia ba ye betumi aka na ye wei and ye wei Oforisuo sesi a me ne wo ka say ye ka yare bi ti say stroke say afene acho say edewato it doesn't matter if you do edi okay say wo de edewato 15 years edewato 12 years adanse ye say ba Siemens last week na me ba na me ka say mi kire me baba bi say no Siemens eya say asori abai because ye kwa nipa to wheelchair mu ye ni real ma sofo be ye nkonya na afi sofo afa ni atam wheelchair ni epija Siemens ba say say na ye ba be because stroke fo a enam ye so yama o ma sorry free empaso asore free kunyam a omo nanti di adanse bro adwene nti ase so ye de sa adanse eti se utie na wo yare bi ti se stroke na said what one ma bra doctors benya abotra ahwehwew
ama onuru papa na afei ye reflex doctor no de omiemia na ase no eno na nkofo bebreko anim no fi se wanum on se wonya stroke na de wato wono macha fa ne se wada ho 3 years eno na ya amanfo mo no nan ni nyina se bi achi ahwebonkum wada ho 3 years do you expect ye ma onuru ya na afei na achi wa ba baby e wo se da dabi e wo se nya specialist a obenya abutra tunu wuntiri ni nyina ene o nerves no ama wo wedi na se si baby a na esi dada no ene na ma semence e ba ye da asronko no es ye ma oduro no ni esa doctor se nya abutra miemia ona de friend reflex na fe therapeutic massage ni nyina obeye na eno na mo agira brane hepatitis B obi kwa abochire okoye test yesi ewum ode ba se doctor come 2 weeks pe se ma hwa Oforisuo adanse we ni nyina wo ye fonso okay ye twehwe ni nyina de aba oba ho just 4 days ni free moja ye var account ni ehun se ni load no crowd from ye man ni nuro no ni nyina akọ okay wo ba ye che negative osa call baby ko negative che say owu di onka ye nkwa gan no so ye bre no utie na so condition on emre ni tiri entumi mbo o de bra semen se ba na fa o yare ne be dan ye enam yare osa ni nyina bra ye be nya botra hyew ama nso odi adanse di bi na Oforisuo ye ba be kono na agan no ye ba kra ne anka ho asema na enye adana me papa bi for say agan no ni you know Semens Herbal Clinic Semens Vital onto de en me patchu entie ni eduro ni ye Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules na hotedin bro ni be ka say ni nickname any agan no it what Semens Vital no ani agan no na mum ye woni nsuo ene ne topaye ne dia ne se emma ne mema nyina nom na wutie se dia na aduro ye me pacho ye bema anwumre wutie wo ye mre wo mpa me ka se wo ye mra se se enu agemu ehyema na adwo bema no ensore kra wonu wiase mu nuro nyina enye ye wonu mabrofutu aba egyina wa se sebi obema no kra no wo ye nya issue koto agan ni bi oto agan na frɛ na ma na yɛde tu dwan 0240 61 fra me ana mefa oso doctor agan me pacho me pe manpower oba ne da me che me pe instant me ma dosage a wono ma 5 minutes so oba ne tika mu kra na oba omra na obi bia ready na so di no wani mu aseda ebio oye oba na woni atenka de na ya se be ma ba bi asɔre na ode ba na ato kimje ya eno no sa no wa ya osɔre furu so no na o ma bio oba me so asebi ehyema oni oba ne dana na be ma na dwo ebufu sin bibia me pacho entie de o be ma na woni diabetes anasa woni prostate kotobi na emo wo onua ma mabosu mienu ya diabetes ni prostate e wo stra me pacho bra clinic ni enhwe afa sisi yare ofori sisi ne de sese no me ko ba bia na asemo bia ka se doctor sisi okọ bromam ene western side se hwe ma obu nsi agan form sisi yare o de wo sisi no ache wa che seden wonu wiase mu nuro nyina ya mesrew ha ho koto agan ni bi koto afre doctor ye be ma dosage na wonu ma 3 days ubehu de ebeye ebio sebi oba o menses emayi ene eba na eso so adeche a ema ni nyina koto aduro ni bi kokwa atena so ache sciatica oto ase twetwen ona ase twetwen o tena sia na ayesem ozo fori ma bobo yare bebre kwa ne sent no to aduro na frɛ na ma no number good TV no so 0240 61 fast doctor pacho maybe there away mema dosage maybe there man pa mema waste space mema dosage then you just say raheba shop e wo mamu Ghana ha bia ubenya bi Kumasi de raba bia nemo o outside Kumasi a friend number no o friend number na doctor me pacho me wa hefa no menya bi me kire ba bia benya bi ebio o ye Herbal Clinic outside Kumasi o be so be fa wi ajo ba Kumasi ansa na o be fa friend regional wom no ye bia kogu wholesalers bebi ko be kire wholesale shopper okwa ubenya aduro ni bi number ni bio 0240 61 Oforisuo nyamno yene Semens Herbal Clinic na etwetwe enkomo no odofo entra ho majade enkunwo entra ho emma yade emma wonka demo yenko Semens Herbal Clinic na ni nupa no o ma yibi ennom se de be ya yibenya ahoto odofo maka nchew se se Sompa Asem Mpe Nipa ye trase free nonson koni nondu so a ye wone pa de mamo Sompa Asem Mpe Nipa ye will be catch them ye will be echere de mamo eno team aka chos ye yo tetetu se ba for ye boy entaba mu a ye nam soro ye sai enam form ababa wo yakosem a wo de abeda ye no ya asem ya kidnap nikunu ewo Ghana ha na ye musa se Boko Haram for no omodru ha na eno so ekoye asem foforo pokwa bena bra nchia Abraham wo ye mpopo abrepo na mechia pa Abraham no yire no manyina
Oforisuo asem a beto ye ne mun mi ankasa kra na me biem tirima mi hunu ba biam da asem we be hye na saa nkrofo mo di krapo mine no ye very ukun friend say Sompa FM Emmanuel Oduro ne de ade na mo nhwe no no mo fa mu sisika e wa baba wa we o a mo gina baba wa we so ne maame so say on say 200 million e wo say wo hwe ayi abrante na wo gina wo no akrofo mu ko bi so mo hwe ni personality no nye ba bia na osem ko na Oforisuo me kasem ye mana ye o man we nyina ya say maame we onko no nko gya ne kunu no me kobra ye boa asofo onko we ne nkwa edesen mu da ma no we wudi ni papa ebedum le body we beji skedru ti o se we ye botebode on the bode din ebedu we ku we so timi kota ba bi sa no pa ko de nyina tie bi what the pressure si we su say we nko pe 200 million etu mi ekume na yire sorry eti mami umi ekume yima hey mami tu mi ekume na mi jafunu so mai din na miti no na me se bra na wotwe ni wo yitwo mo ne ma yire no yidin wo tu kwa wa mo yire ma ne twop money obashe na chi yima wo bashe na chi o wa ma ne twop money so be di so beta so be dwale so be to samla so be tonku wo ko wo wie asa ka che so nkope 200 million oto eso mu kunu kra we kura nyankopon kra ma ne ma o kwamna we nipa Bible si boni be kun de boye fo so mu kunu de mami senye ye ne so ne ye kwakwa ka ban kwakwa twahe no ye ha ado Oforisuo se ye kunu de abrante no ana abrante no na mi kunu bi di krap no wonu ni obi na di krap no ni omuntu so a ene so be ndai we ye bom penye yo ya kidnap no ye di krap no ye bom penye ye Boko Haram for di krap na ye bi ko bom pa ya man se Boko Haram fonko asa me la kresa o manya ache no Oforisuo mi enka sam no na kwamna che do ma che no ya che no na so o ka se o show mu nkura so mu kunu de ho de memem bra na mi tu mi ma sache wadwi Boko Haram for chi obi a mi ko bra bo mi ti ma ka che ne ka se ka ye so fo bompa ye num mi bo be ko enye yi mi ka cho prin o ma sam wote no ka no antana Boko Haram asem twi me na kan tieni yo Boko Haram o se matara bda minim said of ala for city nentina ai Quran nentina Quran ai no nentina no se me kobre bo me bokro na mti arab mu a ye babu sam se scanner de ne fire because ye ni fa e se to me se ni fen wonti mi sisa bra ya fmantum me ko je lances ye fa ne pataka wo Libya ye de me tum wayi a ye se me nye Libya ni wo betima se Libya ni agre Boko Haram no o mu ye huriye o hu no kekawo ono se o hu se no se ya no kan kasa no o betere pay no kun ene so be jafo so be kasa asema ye kam ye kasa no nte o se Boko Haram ni adaje o no be din komo 200 million na Boko Haram for Aboagye bra Bible si di okum bonefo no ono ankase ne kum no etu wei odi akokwa ne yiri kokko betwa busa so odi difa no pa nyumre busa on share ni die na onwa mi sa mompa ye ma no nipa bonefo wei so ba wei so na wotwe mu ba mi wona tie yi wona ka kire mo so woni di efa no pa kum sam no woni di ni mank to kro gufie ni mame yale at that time would the pressure see about we say uncle put 200 million mame we nam kobasa mame na ni nua no mo abro kire wabo mama ne me fa cho me ni mo number uni wo mo number eti o ka kire ne mame so nkopesika na se wo mom na kopesika no ni mame de me nim koma oni ne etimi die samom na cha se wukunu de o se wo na kopesika no kwamna yintio piao bra na wo hwe mami mi nua ba o tuwe 200 million o mu obia e kasa bio e kasa no obeye e na nti the whole day
obi wo so ni di me kura me hyɛ ka chance onko to adwa no wɔ hwehwɛ me nim sɛ ya sikam pedidi okay oh enti abranti ni susu wɔ nsuo no nyame kura ma ne ma na yo wudi ni maami media maka kyerɛ me so onko gya na ware adenta me kasa ekoya abranti fa so apnane won se kola etosu mienu wa fro no ono na busio wa ko fro we maame o yale a o da hospital no abranti na ko fro we maame okuku no na no onim se phone kura na yire no eto fo no pikie na o se asew pen na maame ji so na yire ni ji so se yamia bra ade na ni potimi trase ade boni hye na adwen mu wa ko duru ba bi no ko ka ba bi afre na bla unim secret e wo mu abante ko odwane Africa na ho secret wo mu no aka wo odwane Africa na no ko duru ba bi na ye fa ne sinking wo sinke a ne Jesus kanya dai eni ho wa sinke etaje se ye ton ye ho ntoma ana ye piska de bro enu na ko piska no e de ko na ko de ato aso wo je ho maami we kwa na yire ko nim no okay oh everything that trust you 20 minutes everything that trust so what have for former Libya could do Libya share so baby katon tijali ah o de was what o ti are no chacha awari ekunu no do ko it is suma wakuma ansa maami yi o kunu won che dan think wo ye o pa o it is o ti na so ko de Libya no ko de on kana bra wo do ko ma de akire awie nyina wo aye na o petrol million no ewiri no petrol million no yi ewiri akobo do nya fa dum tumotom ehwo yi pa wate enti bra adwemboni ekuta ayima no nyame na atwareka okay nyame atwareka se buko alam dia me pa che we mu nche ho abroti ayeti o abroti ayeko na Ofoso be ma medase na menchia yetiefo nyina na ewiase wo ho sa wote ho na bo nso mechiawo na pege nso mechia jan nso mechiawo na bra Francis wono so na ne ho kane birthday ne me gidi yeso obedi ni ye pa de ama no na Ofoso de na ma no guso America ne se wiase wote ho afo ano ka sempa when in Proverbs 18:21 ne kan sem bi ho say owo ne nkwa e wotechirema nsem na de odo no ebedi naba se ope owo abedi owo aba na me nua sofo ka se enkebe ya nka omu finishing ntem ne ne ya adwen ope owo enti awaso owo na ne nsaka se wa aka sa ba bia wo ne nam no fo so moki na ho makọ mpotem woda se ugina boda ne so a kan frama bia be ho ofun ni mu no enya bi ni se wono de wogina ho a wanya ho ase de wote studio ha na so wote officer wo kasa no ena Boko Haram fo kra no mi ne se Boko Haram ni bi katwi na mi ni mu da enti wono ankasa ne kodo wuo opese wo wuo nti se so fo kasa bia wo munya ne fast man na me fo aminu be ma no so ana bia mu krampo no onya be ma wo sa baba we wasting time wo ne ho onye marriage material onye bema bia na wose wo ba se wotu wani a wopeja wani se ya wose wani to wo be tenten anim e wose wani to wukun anim e wose wani to bema odwena ho anim enti mostly no be hu no ya ma no ya na yakunu nom na ya no mo wa chen yen se de ani kunu eti a chen no na adwin mu no bema na adwin mu do eche wo ba ni so peja nani e de hwe se opemwo bi a efiri ni kunu ne wo na eba na bema wo no wo de adwen kase na nam wo de pra bi na nam na sa wo se obedi di wo yere ho na wo pa kwantu obi etu na enu nti no wo de ayam hyehye beto yere so wo abla okra na fie kra no wo nhada enwene fie ho a wo bema kwa donto ma menka ne sa me de asi why bema kwa donto papa ekwa ye ofa so no plan we kura mpo de na ka atwa mu wo kwada plan no ka ya sa bia wo ya la kura de doctor bi nkwa hihye ho anase odifo bi nkwa hihye ho na sister na wo peska wade ho no anase bia wo busuafo no moska no fo bo ho se masofo na anase na sofo binum na wo no mabanyo omu nyina na omo de omo funti no omu nam no de no abi nkwa hihye ho no omu nka wo sister na hi ntasam a wo adwura ma omu nyina na enka omu nyiska no omu fa commission ma na de Asem wese na akwa akofa abofo so bema ompa baba we ye na me ka kire ne se
Oforisuo bema me kan asem bi wo Proverbs ho na kakra yi Ephesians 4:29 no kora so e kan ye wose momma sempa momma ensem a enfra bia enfri monum na mom asem a eye niema nkoso a ehia na wode adom wona wote no sa wote wona ase momma eniema na ensem a ho te enfri wonum ma na ensamfu bi ensam ase bia hu hia we sei ena ben katachi a wo mamu nan mu a we ni man da ache na wo say won meka bibia say abrochire krampo no wo pa akwa koduru ho anhwe a oben ni nkwada we krampo ahwe a won kai wo mo because be ma bia ni wo beto pressure e de ama na yire nkwada nan kita wo be hwe de wo be ye wa ye ha wanya bibia ama wa say ijabo de kro no wanti mi ama wo yire na ni anje ete se wo ba wa afo na ni ji wa ware ase wanti mi ama wo mana ni anye ete se mo fra wo mu wa agya e wo se papa bi wo ho na wanya bibia mo ase agya ba ko sa top pressure e de aba beto ba ba da ni mobomobo kokodi di wate wonnim na adwura se mo na wu amoche na wode kwada di na jasa o top pressure de ma ho be ma no opedi wu a wonwu wono amese ya che no boko alamfo amokatwie me so mo ni nyina anko keka wo ho na mo nkoku no so aso opewu mo nkoku ro poso be ma no nya bad life man na oba ni nya se wo dwendra wa ye ha no onko page be benya no fa nhwe nkwada no hwe wo mu a wonhwe ne ma ono akona owo ni jado no oba obeto aso ahwe ne ma wakwaso ro owo nso ma nkyene na wonto nkyene no fa ne nkofo so ma me fa ma no okay mo family ko school kakra na anwumre be me so konkran enkran border bi wonkran mo de mo kire me border wonkran mo tie yie o mo tie calculation we yie o be man so wo konkran enkran border be na ho afredi enkran one side wonkran kwa so e na o se ya che wo ba bi border ehin border no kan Burkina border etu ofri kran no besle ko Burkina na anadwo na ukru no ye wicked man me na make a kire wo ena nwumere so wo konkran afeye wo konkran no a ya kidnap o afe kura de ye fa ba so ame ena ye ko Burkina border so na ya che ye weche so echi emfa de eti enka kire mama bi se okofo obi de sie so oware no a ma onfa burden wu omo so obey wo lodu no burden e friend opa waye ha obetumi amina hwe no wawu ena woka na ase na meti odin asa de emfa me ho no na meteta ma na baba beduru ha woye kwadonto true kwadonto sebia ku sebia nyado woye bema chimfuo asante fancheme de kwase ase no record bible kan ye hwe jimisama wodi kire wo yire wobetumi amina hwe awu at any time ada na ko kan chiro ma me no yare no ese ya kidnap nto office camera mejewo na wo bi de hye wo ma na ko homa ekoda kura wo hwe wo mo se me konkran afedu onam Togo border so na wa obey ma me yade obey ma me mom na wo ko ka kire se ya chewo na duru ba bi so a emra sa abusuan bi wo ha ba ma bi ba ma wo ade ensososo no doso dodo aba se de sesa na beka eti bema no ekwa bi so no de wadwane won nim de ote onfa so nyene homra maame se wanka wakoma nto yam na wan sho ho de ya ubewu agyankoda no ti okay 05519319310548 9319 yekofa ko be numpe efan free asem because asem we no yete ase enye yie hello udin baby afrefre Oforisuo, awata ko bra yimani sasiadwofo. No ke yentie o. Na mi sama papa na ne de mo mi nsen na mo akasa. Na be ma no so o ti bi o tena o ti no. O si ni ti ase. Na wo guye me mai na ye ni ma ase. Oforisuo se ya ko kasa o. Wo na mo aware se ma mo de atoto ba ye. O se ni ase bi so bebe. O se be ma no ye de so o se when put one matter no about some Islam debre man from akuma ma be man bium all shit no almost no by not the man bump on January anya say obewu Oforisuo me da say debre yami say am okay hello yey okay the best contract papa ku finam do okay ofa dia ni bushi bi afu ku tuya no e kra for me
mpanimfoɔ fa nkyɛ me mpanimfoɔ ka biribi sɛ wode bɛwo bɛrima a wagyi mmere fa wo ba a wabɔ dam asekyerɛ ne sɛ because wɔne gyi mmere na ɔhyehyɛ dam o watumi aware ɔbaa sɛde mprɛ aduasa woma akɔhoma na watwi ne woyɛ a wosa kɔyɛ ani sɛ hɛhe sɛbi yɛfrɛ wo ɔproducers wayɛ adwuma yie papapapapa wɔn nso ɔka biribi sɛ srɛ mo wɔn nkonnwa sika na nkasa mo ɔgye bi ayɛ dɛn wokɔ hara ni asɛ de mprɛ aduasa ɔka akyi obɛhyɛ akyi wɔ kurom hada bɛyi ɔbɛka kyerɛ ɔbaa no ɔbaa na mo nto mfuma me sɛ ɔnkɔ fie ɔnkɔ didi nyɛ nkwa bi no ɔna na ɔhwɛ ne ma na mmom ɔdane to bɛma bɛ sɛ bɛma bɛbɛkyerɛ ɛboafoɔ deɛ a ɛgya menka sɛ ɔnyaa no na mmom ɔnɔnto no hofo ɛda ase pii okay hello bo ye Fomajo magye so panipa ofo na bɔkɔ deɛ kama pa yɛnkɔ yɛnim hello magye so pa yɛntie o me pacho akwa no na owu ana ayɛ dɛn obi this you that be since what the pressure about to neglect so say your man penny bi a wetwam ɛyɛ ibasata no ɔno kura wo pɔ enti so wo su a ofo nye bɔne bia ɔgye ni papa na me no me fɛ mo onko pɛ dia ne bi to ni woni na be ma no be fa no wo so abe mo chiri no la hello last caller hello ofo ye ma Amelia pacha ma no abega fo nyina ado oba pa ye jajo so mo be cancer mo we na wo bo date ni yi no o wa fa ma ba fe ko ne de ye tu Boko Haram be ma no wo boa ene wo date ni bo yi na se ma ba so nye wo mu ko MTN ko track ko na wo be hu ba di wo mo hye sisia a wo wa se da se Boko Haram fo a cheme we nyina ni hwe fa unye ka mo ba na wa se da sa ko hye be di se 200 million fa be ebe yi ne na ya cheme ti ka se bia wo ka sa ka se ye nkura na egu ase ana wo boa wo ba na won sori no nkope bibi kura ni wonya no se de so for kan me fo aso for so pa no okay wonya no okay ya besre duru ba bia he Boko Haram for Ghana for ye dwen ye ho ye se wo mo pa ye no mu ni asem ko ka mekan ye Boko Haram for no ye sere wo mo nuru ha ma ba beduru ha se wo nuru ha yes ye wa bobo no wo so odwane o wo nuru ha wate ko ka Boko Haram for no ya na no kra no they deal with dollars na me fosu me dia na me wa wo baba be cheme 20,000 hwe 20,000 no de ye dey abrante no wonya de wo hwe so meye ne battery adwuma wonya de wo kyerɛkyerɛ no etira na mbusa na yire so wo de ka bia na fosu sa no me ye minjam me ma me bia na man o sika o ka so much come ada papa me no obi kwahyehyɛ ho sɛ ma me o pension kyene pa o twam na sɛ mama ye fo me pese me bondi ye frɛ o sɛ han unua bi yo hene wo sɛ han waso wo kra na busuan sɛ busuan mo mpɛ so mo do kɔ wo si ye ne boa me tete ho 50 million o je na de me hyɛ brɛ me ado ye nyina nya bi da ko abobla ye nyina ye bi da ko na ba ka we ye ne to cassette to run race satam so no okunum ne to foreign cassette obi timi frɛ iba wen sa was mpa cho me pelumba latest ni bi yes sa okay e be ma obi ne yi so no okunum de ama no wo ho abon sa bra na me se me pelumba latest ni be sa wo de sa wo dia wa na wa sa de wa de ko ade wo na baba ya wo ni bra ya bre okay ya kwa kuanim de wo ba no anya trase ye di ka kyerɛ mo se ye no kura asem ye bɛka kyerɛ ne yesu aye free na so aye free ye mansam no keke aso ya bodwe se ne fita sa da bia da ye nyan ne sa ye nyan ne sa ma me akwa aba wo ba pa ye ja pa bibia bako de we die ne Boko Haram ba said there was your address ya yeah we die Boko Haram ba yeah Boko Haram we die bibi torani ye ba ya na se ye e die Boko Haram so nya boni bia what we die srewa we nya say ye hu no ano awiane mu a kibedwane because hu amafo do mu dia go to aso say nke bi be wurasi fam ye nya na ke be first step no ma me mo akwa babiem ye ja papa ye fra wo say pacho Latifa Abubakar Boko Haram fudi
me wakosam ne say I say Asompa Asem Mpe Nipa yei ene e betumi aboa wo de abeda yei. Pacho me da Asem Mpe Nipa me mama tenas. The trans ya zan area. Akwenya mama me say me mfa nkasa. Me pacho enwumre last week Tuesday. Ena me see me nioma hatai. Ya ma kwan me de nkola no ko ma me wonti ye be bie school na me ba se me si wo mo nioma no se be ade achi a me do mo be ko school mo ye borders. Ti me si nioma no hatai e hall ho. Ade achi me sorry na me ma ne nioma fugu mienu ni ho. Ena me pants. Nioma nso na dos ne se o madwuma uniform nyina so wo ho. So me ko e na nioma na kasa osi ne doso. Me pacha. Ena o manu fugu mienu nim. Ena wankasa also dey. Me pants. O panties. Me pacha. Say na nu su na ni. Baako pe. Na de osi ye no na doso. Me pacha. Baako pe no ayi. Me pacha. Na ne color ye white ana. Pacha ye see blue na. Color ye adwuma o. Color ye adwuma. Enti see blue no na nenim. Maami entie o. Papa. Ti ebro me so na me se me de ba bedan me kura me to me nioma nko yie na we asan be pie mu na mama ye basa ada de na ma nyoma nko yie ofa me ni obi san a ekire me nko ne boni ma kire na abewie boni ama me to ma wo me so obi ane ne papa nka me mpe na sa nso aba na sa na de ba ko ne se minya 100 cities nda eka ya ba bro 100 cities minim bebi aka ni free na abeso ame ada me hu fiera akotre na se de aba bia edi ekire nye adepa ma me kotre bi na ordinam dem e fini fiura no uhu bia na ye dai me hu sa akotre na se news e ba nyina ne adepapa na che se wonta hu wo mo na se da me hu wo mo de e ba de enye asem enti e brebe no hu bia da no wanti asem de ende kra me beba kra me hu bi e wa adwumam uhu bia no de ne si ye se ebi wo ho a mehu ba enye time a mehu na meti sa bad news no enti Latifa wa adwen kire wo se o ma no nyoma ne wankasa sabia kusabia nyado upieto ana opante no ayira no ususu se den na amana basa menti ase enti na mse me de ba bedan mo na mahu ne ewom ne ha me dada no ma boa me de enti ama wankasa wonyi hu ni se abrabo na kasa no di chimhia enti unhu banata umananta de no ene wankasa panties no ususu se ye be na ababe yiko minim ebi ayira pen me pacha da bi me first time unsi unyoma ma unhu se bi da me pacha da bi baby am kotna yankwa na ye baby a matana sa baby a metina bia ye me bibi bia ye set baby am kotna sisi edwuma ni ntina ma me kotna o ti ama ehonu minya na sane na first no me wo no na wanhwehwe se ebia mframa na ahu no akwakogu ntwono bi mi me pacha da bi o me mai afikura mframa hu e mfri nto so frugu nipa na be yiye etususu se hwan na yiye me pacha minim onu obi wa asem me pacha da bi area me kotna 26 we ni manya 5 months one hwan na te me pacha minim fiera na ye tenant be 6 na wankasa dan oti one hwan na te me pacha me nko a me ne me bai na oba no papa we pacha oni ha ti na je so nko na oti me pacha na o mamienu na aka no we pacha omo ye borders o bebi am ye adwuma no twom do mu da boarding house me worry a enye yi de me di kan worry ne me de me worry ne second one me di kan wo mienu asa me be worry first one anye yi me ti won panyimfo na me na omo nante so emmoa me omo ya defo pa pachan la second de to so mienu kwa de broni bi na be worry me so ne me ti wono ama baby a na me ti mi kono ma ba fom edwuma mani monyam kra mpo no ade a ewo me no ne ade na am obi nso eye ahame so de bi ye bu manimtia etu susu se wiase ankasa edu chimhia enti no wo hwehwe wo yefo pachan ti sabre no ti hu se enipa ana abefa ntade no ekoye obibi ana sunsum bi na abefa ade ne ko pachan minim ti na hwehwe akiri pachan wuku ada no me free ukwada na binada ade chi ukwada esi ye me kwa ejuma me ba na me
tenant for no mo ka me ho me neighbors no say amalia besi ko hwe chiro we o man nta hwe negu me ko na toilet egu ma nko that day na fisemba na ade asa ti me ko ho the next day Thursday no ko na toilet ni frugu negu we by pants ne de ma ho adayana mema bi fu se bia uni bema bia won chen e bia beso pepen me sene mi tienti o hu se mi okunu na mi niku oh enti wudi abedan yen se ye hwehwe mma de opa free ye hwara no kama koma to yem wate kama koma to yem your destination travel services odofo yen konye ko ya kontusem na kwantuo no ebeko yie pa dia na visa no betumi agye amawo enkonkoye se ubedu kotoka na ye kwa akobọ se kofie anase edu bedu Hutro airport na afi ye bekobọ debi your destination travel services visa wo begye amawo no visa papa na wagye ede amawo akwantuo mu asempa de your destination travel services kroben na person tukwan ekoso wabra wafa broni aeroplane bi na wode atu enam wiem ekọ broni krom akopedi obedi abesisi dan na wasisi dan atomfuo your destination travel services wa mantem enso no wadane po edikanfo wama enso nsankyerani a woye no enya asem keto akra se wokọ na visa wagye no enya asem keto akro be na beso tukwa ikozo orofo me anyu sikani fa koda your destination travel services wa kontu sem no nko ade fa kontu ho nko ade ye fa koda wo mo asokoma pon oni asokoma pon rural bank no ene di hwe ni mu oben smense ba clinic pam 0257 298 084 0257 298-084 and 0206-748-767. So come upon and your destination travel services na essentially any about subodia or man for a woman or for a first can come bia and my yini mizo and 5G meza yakon tobi yako upon to anya bedincho any you know mizo and 5G miza ebetumi aye ye wo mizo mango and your mizo miss fruity na da bia me catch us miss fruity na ebuan koda nyini pa sa na 5G miza no wa ye adwuma wa bre wachi bremo wachi kase no wo ya toba ha kina wa hwetumi ko adwuma no 5G miza ne bi ebebua galamsefo agi atom sa na mazi foso agiatum manager Daniel 21st kenekashwa overseas yenko ni doso pu obema ibiato Bikan supermarket sister sewa abawa o post office anomanye yenko ni kotobie mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yenko na yenko tobi na Sachi Enterprise safo abinchi one VIP car park no ending hwani mu yenfre na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 0246270221 na Sachi ne manono ye konye kotobi kwa kuochi di company limited wa poye mantemu ko fodua na mechanical adiamawi ye ko ne akopemi zone 5G bia kwa kuochi di company limited 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise our pamangwa brosanim KF Kinju ubehuno our pamangwa brosam rohum teheya swame aha na mekano 0263 752-944 0263-752-944 yanko nyeko tomi zoni bi na yemfa eni yejuma Dr. KKB Herbal Center orofo Dr. we ene omanfo afre Dr. we no enya asem ketwa Dr. KKB say se diabetes no adani kurato so a oba wonyo kapre onyu sika se te nanso no betonchia obesa yade kama pa esanse wo ye ntrimo adwumant no ye fenu veins doctor yade bai na wotumi entuase emfama hypertension na asthma no fibroid na ye liver no kidney no ehon yaka prostate no na aniyade kra de wode bibiduro ene beso wani no so na wani no atumi atise te wabra wani ehawo bema ukonsiani ukompamu a untumi ani akatima kapin agro
usisi eyo ja eno ena Dr. KKB say so ba na kachi obebo yi papa ofiti adwuma se edwada ekosi memene da no nwotwe abo ekoni no num so ena ofiti adwuma se also ame mekom wone so ame municipal assembly no ekire hope ena wowo na tema committee 25 wo ho sana ahafu Kenya say number 2 tachiman ubehunu wo ho Accra Woja Old Barrier ubehu Dr. KKB Herbal Center omanfo dodo no a na eboje ne so wodofo sedie wo si etonchia no wo so yade no ne ba wo no betonchia wo sa yade awia ene tamstre no atua ne ka won passim bia eno ti yenko Dr. KKB Herbal Center na yenko sa ye yade na ama me ne wan say yade enipa benya wo na ye yade dia Dr. KKB Herbal say obeje wo afri mponchirem 0557 346 080 0557 346 080 and 0246 716 982 Yako Dr. KKB wo swami heya mekom wone assembly no na chiri hope na wo yako Dr. KKB yo na nyoma enko enkai enfama wai ewo ayaresem Jokem Enterprise Joy comes and can to us can chance yede ebo dan so kwa dia eni nyina wo bi en chance papa pa no beto amount en chance no sa wan top papa wodofo ubenu hu so wasidan yo na wo ton chance no ombrante ombebo dan so de amount e de ne wo hawo e de ne wo mani hunu wodofo yenko Joy Cam Roofing Company ni yenko ton chance papa pa wo alozek ni bi o self lock ni IBR IBT na wabo dan so ye no ka to so wo euro ties so ties fra bruchire pa metal trash ni nyina no whatever to twano na aye kama no Joy Cam Roofing Company Limited semen kancho sa o watachima na kraso nyane wa kumase hawa wa abo gatanga kasoa tamaleso oho yamfra Joy Cam wa homa frufo we so 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 yanko Joy Cam ho ni yanko bodan so na MYE pa Osborge Enterprise Seka TV papa pankwa home use and a brand new TV nkwadia Osborge Enterprise and a make for na media mount na wase no Samsung TV no ton LG TV and oton sana Philips way any TV akodwa so a omanfo no ekire se boda ne ho na inches no se so 65 die ni bi ene inches bia no obetumi anya mawo eno ene wose men control wase hotel ene store TV no na wodi free UK mem de abeduru Kumasi Kuropom ha enkrakra wanfa nyina wo Kumasi Kuropom ha ebu akwa one twenebu akodua JHS no de di hwe animu Dr. Mensa Asta Tasi rank wo enso wo ho wo se wo ye retain wholesale nyina eno nti se TV papa na ya hwe na agrada edwa na ye nunum ye TV pa dia Osborge Enterprise home use and brand new second hand TV what they abano and a make for na media amount 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 Osborge Enterprise TV papa what they abedwa so and a make for na media amount omna samoa ofo we de tiawa de wo munina ne se sakere mu onko ye ko abrochi mamu a bibiti se patuo ye friends say baifu aboa ana baiboa ba ko abrochi ye obi pet e one ne tedem sa bosoma ko treni ade na no so ye obi pet one ne tifie ba ye ne ha no eno ma etimi ye ne soso e wo ye Ghana ha ana ya bibifo sa na ye beka no ofo so on se pint asem no mema wo dem eso obi ane ne kala ne de ne beba se o yire be si panta ata ne panta ata na obeba na kala o pepa ne obi aye from fat e ha dwen Sompa FM so me to mo me kala me pe na so to o kala pro so fo kala o pe so patro de yira na e kala be si blue kala si e obi de so na no na me no ya bo ma me chiawo so enti ye behwe ne hu de be ne mo de wo mi so fo so senye ohia semwa tio enye ohia sempa de a kapante si hata o company house no hadwen akwan besu enim de nipa bitime ye ana ye fa ne no ma ne mienu ye ni mabrante bia no no sebe na dwuma se otifie na dwuma a oya ne se e ma si o mo pante ata na oyi na o dem sa pante ne o mo da
On the panting nether. Oh, yes. Oh, no dresses or more, ya, no bitty, no detecting who ye. Not all you okay. Oh, why you okay? What the panting nether? And you see, on funny cigar. The problem, no. Of course, Nipa problem. Ain't you know, and no, maybe why am you? One say ya. Short as ye now koye no maybe you a branch ad say yet to 10 or 10 chain na go your beckers will be a foul pint in the quay baby but you pant na no a chedemo no ne pant neda I will quite be so short as ye and you on your pants by quarters and again less and again no oh short as ye oh yeah oh it's the air can you say ya best say and no man ye me was in a back fugu mebo a chedo coin not already there egun ba wo de na kasa de besin de na wasan wo adwe bi se ana wo kase se boy bibi enkoyi na wo ka bibi ase o madi kaka se emfa ho ne se wa wa eno de emfa ho sa ne mo de wo kam no ya adwe sampa nipa ba wa kwan mu no at least nka e de se nke ka ba ko bi e wo ho me makase me ncha video so nka se bibi ni wiase bibi wo Roni ne nepe maame ono anso ne ma nkwala short ase ite e de se nka ba ko de efa na enia bi before no me maka se wontimi ncha Ghana hanka se bibia ni wiase se emfa hwe kra ne papa ne molo kesi ene na ma wo de wonim hwe kra ne ehu se yes bibi wo wiase etu eni pa edu no ma bi wa de ayira wo pe eyese wo de abedan ye ofoso ye be che ne kwan se bibi wo mu a eyete we banchi kesi se bibia ni mu so a ye be hwe na ono ma bia ye bebrebe da so no ye oba bia betima hyew amasa no man se be inshallah inshallah bibia bae kama etika wakoma to yem wate ne ehwem na emom pint de company house de senka obenya pa de a ka usia usia nanka wagina so na wo nanka wayi wade ai pint de ofoso sane ma we mi mesuma hu bida okay sane ma na yi no eyam de so ko hu ye no wa amfa ko back because omutimi yi obi won ma no hu a o destiny now to me fa wo niema esoso e de kokose no enti ye besere nyankopon se onye nadom ne huhu ade bia o se ye de tanaji no so no o se bi ade a ehu obi yi wo niema de a wo yi niema no de ko de wa wo nhye de na koye eso koye bibi de etia no na ye se nyankopon se na de bia aka ekine so no yiwura na dawroma ohu ne mobona onfamanti yeso ekire nyankopon ade be hu de be Abrotia. Ofoso be ma baba we wode ebo baako ebekum no ma mienu. Wo ba hase no mo no wa ma ne kwa. Enti ye ka chen so nka na komanto ne yem. Ye behwe se ne how na how ni nyina se ye honhom mo se ye afiri he fon. Ye behwe aboa na empanyifo abo no mu ni mu de ewo honam ne honhom afem no watimi aboa no na bie mu nso no. Ofoso be ma dodo na wo a obi wo kra mpa a wo pewo a wanyanya opanta wawie forget say bia ode kwaye adru na ase juju na ase forget ana bibisa no obo ofoso be ma dodo na no otimi hwia pant na ase sa afe kra no ono awaye woki asif say ete sade woni nipa na da pepepe oso pant na ase ba bia ya na amoase ho na ankasa ase ho de no ode hwia no hwini mu say ya bi wo na just say and so one oba na eda na imagination asif say oba no won nchen ya won na eda enti nema pi na ekoso enti no ye beboa na mana kwa akohwehwe mu ahwe say de ayira no akodi baby boni ana say bia betimi aba say bia yigu ya na so obi nsusu na yi ya wo de akoye bibia na say behwe aboa nti onka na komanto no ya bibia be fine for so. Okay, dank ba complex odofo wo ba ye mfie dumiensani na dank waba bechirim e wo Ghana ha na omanfo dodo no a na ebo dank abaso se adwuma wo yo no enya adwuma ketwa wo chena dank ye adwuma e wo pechi number 2 on City Life Hybrid School no na ben ho e wo pechi number 2 odofo yade bai na wo de kodan dank ya otumi entu ase e ma omanfo dodo no a na ebo na baso odofo otifie o ye den wo se enyojo ya de stroke no watoba ha o da fom kra wo babua wo enam san yade bia yemfa ko dank ba complex yade ama modin bia no dank ba complex say bra na wo tu yade no ase emfa ma o de dank fight to ke no makoko no ene honam ne nyina da ekọ saa na dank stroke no enso edi dwuma ewo nompenim o de dank pro care no
enso hwe se usisi no eye oya no Johnson na wo Johnson o kete so no obema ni nyina akọ edi amawo gastro care no so edi dwuma stomach ulcer no ni nyina da asie ebetu yanko pachi number 2 ahotofie ene dank yanko ne kotu ya de ase na bo abra ya fom kwa no ye frɛ wa homatrofo wi so 0266593330 0266593330 and 0244017556 ahotofie eno ene dank eba complex traders chakopada wodofo traders chakopada baye no ensanchani pi ena traders chakopada wojo na traders chakopada no memma no Asem Mpe Nipa wo fa duro na woni wo ba eda no eno ena traders chakopada Osei kan cho se duru ba bia no so kwa dane toxin na akogina woni paduam eno ena nsunsuaso ne beduru ba bi no na obema no entimi enso de kura eno ntino se wonum bi na no ba no da wia yenum traders chakopada nyanya ntra ka wo wakawo eno ena agile poison agu ni paduanum yenum traders chakopada odofo eduru ba bi na se wo kwa afuom ana se ofikirefu na wo bo spray eduro no ekomu a ha adwene pa obebo eduro no kumuru anu a num traders chakopada ubowia num traders chakopada ebeboa ama toxin no ana poison no a wa homi bi no ni nyina ebetumi akọ odofo se wo bo spray no so na se ewura nafu na efefa wani ho utimi so asa watade no afọ eni gina mo se honam wawai anase ewrowro yenu yefa traders chakopada engusuom na yemfa nware wa bra yabokumuru anu enso awie ebebo epa cholesterol ena ewo ni paduanim sabre sade no mantinim asisi the pressure no ebeba yenom traders chakopada cholesterol ni nyina ebedanne kidney na ahoden be cholesterol traders chakopada odofo oyem enyewu oyem enye enkan wo yem enframa no a wuyi no enyewu toilet no free so obi antumi koso no traders chakopada ebebo yi papa eye poison eno bi di agu nsem a yenom traders chakopada ebebo yi drone one overdose traders chakopada ebeko akọwanim orofo apose ankasa enkane no ye nananom wo buru body train no a na ye de bidie no enso atumi no ye de twitwi yese a enka no beko enka no afiri enum ni nyina eye bidie no ena yesa ensankyerene no na abefo kwaso traders chakopada ante abo je no ama omanfo pinu a ena agye adie eno ti se ukotobi na wodi kogu drugstore mu a ebeboa ama omanfo nso abeto obetumi aton na nso ate so eva so asokoma pon Pentecost asore no ena eben ho ye call Freddy Mense ba Daniel ba Apidan Konaga ba ene Mr ba Blazer Requa ubenya bi ato 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 na ye konya kohwe ye kontu sema Express Group ye kosuandem ye koya adwuma wa abrochire ni nyina Express Group Canada US UK Australia New Zealand Germany ene kru keka ho no Express Group edo beko odofo visa nsem ko ade a ye kobo degree enfamra de a Express Group Kumase wo mo office no ewa ha Accra Tema Islegon Takrade Sunyane Tamale Bibiani Yanko Express Group Obaboa yen akwantusem yanko ne samra Express Group ayad ye papa 0249 000 448 0249 000 448 Express Group and I make come for na medi amount o mo ba djuma enya asem keto akra ababa wo ina kosem no abreho pant no yi koye dai 0551 now 31 0551 now 31 yene through wef enko twetwe komo emra CCA through wef yene omo twetwe komo sima edu ewo TV no so emra CCA through wef omo ndo no e kan papa noki Medinchia Free True Wealth Company, Edibrate Yefo Nyina.
True Wealth Company a company kɛseɛ wɔ India na ɔmo India for ahaban ɛna aka bom ɛde ayɛ nro nyame yɛ adom nro yi abɛduru Ghana maso na Food and Drugs Authority a AFDA ayɛ nhwehwɛmu agye nro ni nyinaa atum nro yi a menimu ɛbɛdi nkɔmɔ afa ho no ɛyɛ nro a ɛbɔ adwuma ɛyie nro a ɛyɛ nam a adansidie no de bia adansie no baa na ɛba nti no sɛ wotie mi abɔmmɔden na yɛ asotie ne tie me na aboa wankasa ebetumi aboa wo nua bi a ɔwɔ baby Joint Fortis ɛyɛ edura esiesie dompe ɛne waposo sɛ wotie me wo honam ɛtaa etutu wo sisi ɛyɛ wo ya ɛtweba woto ɛne wo naase nyina yɛfrɛ ne sciatica anase wo kotodwe ɛyɛ wo ya etimi tutu ɛhono ɛma wo ntimi ɛnante ahotutu ɛyɛ yare bi a etimi ɛka amanfo bebree hyɛ dem ɛma ɔmo ntimi ɛnante ɔmo ntimi mpie na watimi akɔyɛ adwuma koraa ɛdi aduane abɛfie sɛ wotie me na wo ho ɛtaa tutu wo dompe waposo ɛtaa tutu a yɛdi aduro papa ɛdi free India maso aba ɛfrɛ no Joint Fortis eduro wei a meka ho asɛm no ɛnyɛ painkiller na mmom ɛyɛ eduro a esiesie waposo ɛne wo dompe etu yare no ase sɛ yɛ wo cartilage na sɛ gregreu na ɛwɔ wo joint no mu na awe a ɛboa ɛma gregreu no efi ɛma ahoɔden ɛde brɛ wo ntini mu anaasɛ wo ligaments and tendons a ɛwɔ wo joint no mu sɛnea ɛyɛ a wahoɔden no ɛbɛsan aba ɛsan so ma wo dompe na ahoɔden inti no painkiller na wonum de bia no mepacho painkiller no entimi ntu yare na ase eno a ne se ebema pain no ana yawo na aba form enche bia na yawo no asan aba painkiller no so ye num ne de bia wonum ne de bia ebetimi de ohaw anansonso bone e de abre wo hunam dua no nti bomodian ne pedru a ebetu ase ama wo eninti na ye de Joint Fortis abedwa so no nti se wo ahotutu a wedru no Joint Fortis True Wealth for e de True Wealth Vision Capsules abedwa so True Wealth Vision Capsules ye dru a ye ni no ho adwuma onua adofo a wotie me eni no eye hunam dua ne kanea se wo kanea no edumu a ema ase enye wo debiem enti no se weni eto chema enye ade a ewo se wotena fie a wonye hwemfa ho bomodea ne tu anamon ne pedro a ebeboa weni nti na True Wealth for ye the True Wealth Vision Capsules abedwa so se wo itie me na se ete ahyase se efi ewo weni so a mentena ho emma ete no enye kese emfra weni no na se pressure na aba weni so a na se efre no glaucoma ye yare a ebitimi ama weni no afra say enintini ni kese a ye friend optic nerve se optic nerve we eto chema weni no se ni ehuna de na ebe kofom kakra kopem se weni no afra kura obi a wutie me ade wechi a wonhu ni yi anase ben wa wonhu ni yi wo hwa ade a gise wo yi weni no saa ansa na wetimi ehuna ade no because wo hwa ade na wonhu ni yi me parchment na ho emma weni no emfra obi a weni etaye wo hene weni no posa saa de bia na epunsuo na eye kokko edura ebeboa we ye True Wealth Vision Capsules True Wealth Vision Capsules BCC adia to chima numbers ni 0206595707 and now say 0558724302 Prosilif eye edura esiesie prostate gland no na ye ka prostate gland a ewo mema nko a honam due mu ma eni prostate mema nko a ene ewo prostate na se we ye be ma wotie me wenye mfie eduanan eko bia ewo se wonhu se wobetimi enya prostate yare no
na se bema o prostate ehunu a etimi di ohaw bebree de brew nti mentwen ma prostate no ento chima wonum ye prostate leaf na ebetimi abo prostate no ho ban na boni bia anka o prostate no na se o prostate no kura to chima ahono a wonum ye prostate leaf na esiesie prostate no ma ne san akọ ne dedem na bema wo be de ehu se o prostate no ato chima se o prostate no eto chima na se hono a ube junso no entimi embe yi ahoɔden na junso no de ba no ɛyɛ na eso ate wo junso a wo bre ansa na junso na aba wo kyem saa ebi mu wɔ hɔ nom kra na ojunso wie a na junso no ɛda sososo esiso gu ne trousers mu ebi mu so wɔ hɔ nom adeɛ sa wontimi nda obetimi asɔre bɛyɛ 5 or 6 times ajunso anajo ansa na adeɛ akye nti ɛba ne saa no muntimi nda na se prostate no sha asie saa na wanyɛ hwe amfa ho a ebetimi ahono ayɛ kɛseɛ na ɛhono yɛ kɛseɛ pa agye sɛ ɛde rubber ɛhyɛ wo bɛɛma no mu ansa na junso no etimi aba intimate na ho emani enkwe echire kra bomodia na wonsa enka ye prostate leaf no na intimi ensiesie wo prostate no emma wo prostate to chima itimi ma wo ye mre e won paso inti mema penyimfo amaye mre e won paso no mepa macho e bia na wo prostate no na ahya ase e to chima inti no bomodia na wonsa enka ye prostate leaf no ye wo prostate no bebre e wo dwaso de emma ye prostate leaf no e yesronko ne say omaka ahaban baako 9 ena omaka boom e de aye edru no nti ema edru no ano ye nam ebu edwuma yie obi a odi ye prostate leaf no ebeka na no bia no odi adanse onuadofo enam se true worth nro no eba edwuma pa ni nti no ye wa adansidie bebre momma ye nkutie adansidie a ye wo edifa ye nro no ni use joint forties aye juma mami say na ni aye me no na enye easy mitumi nanti kra nanti kakra na chese na aye mi ya mi hip joint any mi nerves aye mi ya and to me friend doctor no or church me advise me to any joint forties ni supplement back and to church me be mi koto no anokre aye juma mami me dey worry house there no correct because na me system aya me hwehwe but me start say me fa aya ba kokra mpo no full container no me ye okay pa pacho manum true wet active cord cleanser just as a babo ho na mudua nim asa kaduro na me ye se meto no bi just na me num active cord cleanser no so me nya be manya asam ketwa just o cow be mienu na toilet a wo be kɔ no te se me kɔ toilet nie me yiyi ba ye no ɛna nka soso wo mu no te se nya asam ketwa te se asate ase ewu ɛna fe eyi flames te se amaman amaze se me sisi mo ada hɔ me yem so atom se from na mere nani onzi glaucoma ɛno so me mo ba bi ɔkɔ da bi azu onum nuro ɔde chance ɛkɔ soro abɛfom nam se da bi sɛ ne me de yɛ kɔma me no mere nso try vision me kwa na me kwa no see true word no see true word no see there be a true word me no mji achinya no see no ano no say ono ye no last time be 1 week and 1.5 weeks ni call doctor no edin call a lab o hwe na ni ano ayina be fom pa o and but one can say say aduro bi no onom no say ye ho no aduro no so onim say sa true vision capsules no na di ma kwa me say ni say herbal drugs na say nro na enye otoroso no nye preocupe na yadwuma ehya se ewurawura akwanum organs no ma clear ze fini na ma yade ba eyiyi ni kakran na yiyi ni wi a azena fi atake me de numbers no etudwa sene ya wo asem bi se bia obetimi afreyin numbers ni 0206595707 0558724302. So pay no ibiata obenye bi wo all leading pharmaceutical and herbal shops. Oko Lance. Okay. Yare true worth and eko twetwe enkomonodofo
edu papa nom efiri se edu papa etumi etu yade ase wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no bafo ye boyenta ba mu a ye nam soro ye nam fom abrewatia Ofoso bema ye kɔ na yɛmfa yɛ numbers no entudwa ne yɛnkan kyerɛ wɔn ma ɔmo wa brochire Ghana fo no moti ɔmo na chi kɔ akodi pa bi wɔ hɔ no sɛ wodo Asem Mpe Nipa na pɛ so bɛka ye group no ho a diaspora group no yɛ ma no 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 my hi ana hello woso na yentime emfa wonka ho ne pa bebre ene wo yanimu a enche kura bepa ho entoma wo ho bi nso abetimi afresh sa number na so 0243 585878 ana 0552 0955 93 0552 095593 ana 0546 88 3287 0546 883287 the obefre bia no ye beje wo so na ya po asam wo pemesi bread yama yes sorry so ye fa happy glorious and blessed birthday enko enfama ye rajon nyako dodo na efre no se John o man so da usaso eno ewo amansi empotemo ho ene ye wa woda we efri wo yere dofo ma me so fire ho oso ane nkura ne nyina se wo mo do papa nyame pa ena wonom esre dia mo yakopon fon fra domo enko adomo na o ma wonye enhira ebru so fo so be ma yenko panyi omuna samoase ono so chia obi anti menka nche obi ama no okay yeso dia kono officer somebody ye wie so na yenwie the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens ho na Apostle Alex Champon achi omo ebompa ye na brano da branda bia no obehu no Sompa FM Sompa TV aha na the World Prayer Ministry Apostle Alex Champon any candifo Emma the World Prayer Ministry wodi nyame asem a emu ehwam papa na wodi eba wodofo ene pebitie ne pebihwe efrise apostle ewo nepa ede emamo Osei Aboagye mene mapamfo yakramo yeko long time. Asem Mpe Nipa Nipa the pen was Kusia Pia we Busuonso Nipa dasani I think